Mensa, and that's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and I said, Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, Menamade, Bible Mushim, Ghana, Hamanamade, Bible, I had the Shed no Menam de Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumayasa, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know Banan and the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Nyaye, who be crowd one behind when the bushing. And now whom been in your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem there, make catch your pray. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diving there. What Tim and can't sell it. Only problem while a flu kuno and I say flu. Only problem. Just said the old problem on said, you say be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are tracking. But so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sign man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel your my baby. Oh, bah, Prophet, Minam to me, dear, Minam to dear, good cannibal. My be a doctor say, won't be him. We be a dear crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some now problem on the new Kunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krumham waiting at him, Tabum Bola Junction. Etimating Tabum Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana the Bible, so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye a copy, photocopy. Kumasi am ye Juma than a Benadam. A crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Mia Juma, Yaw Danamenda. And what they travel salvation school. On some year Juma, the friends, Kusiada Kwan. Red, a trabe ye new. Let me a friend a trabe ye. Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times, but the other best idea was to say. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be ye out your fan trial and I got it. When I should be you or was my back on one was and we a favor oil, we need the answer while we are Juma, or blue hand cracker, some eye anything. Sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we do 7 times? And also the slab say I was in Siana de Cacre same. What they are slow when you know some case die. Who need problem be again? For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa, Macram. And until a baby at you for me catch him with Prophet Joseph Mensa. Min da dow, Miss Pessa Wabra was a son, who did ye? They catch us some powers, Wabra was a son. Prophet Joseph Mensa, mean 2 foot from winning. Now, Mamma, why drew to Sabapa, why didn't know? Some son of a mouth, why drew. And young Cababo need the neighbor Jamisu. Can you be chill on one or more show and no more mutil? The Femeric, the Cassach, if you Prophet Joseph Mensa, worship Dominion, worship them. But which are dear, what's in the person may come and show quality. Be beer watching, Quananda, Quambia or Namsa, and which Winya, that dream beer that was all dear Chia, and Winya no do. The sell to Tuanamo, which make us here to Tuanamo. Men trust it, need to an among blood. Prophet Joseph Mensa, Nayasi. Nayango Pombe Fanso, Ama, was what is so be as soon be a was so my command you.
I Prophet Joseph Mensah actually feeling. Yeah, and how I would buy me how one can see how sister, Yammy Adomay. Maybe that's it. Everyone is not me, from 2014, I'm a courtroom BC, and I'm in Yas Arena. Yalia Bank body, a trial. Maybe a team will alcohol home Benin, a chili bray. I hold the trial in African. I call back. So still, the town and Eddie. Ya walk away brain, the one and yet tell him come radio so. And you 2 and more bars and bars a bosom you 5 months. 5 months in me. Now, may I don't you won't say I any beam. Not yeah, how many years? Me fancy from 2014 to me getting to 8 years or 9 years in me. Yeah, by. My china. In January. The young woman said, near a year, Juma be a forest Juma. No, by an a U-turn prominent. But I ran now as a seer, no, by how mamma toil. Me toy you no use so my use why you never say ran now, I cover say, ye pecking me free, me call this nan and near my year, Juma, no, do eminent worker. Tea, you see, I need you some naba. Tea. Is a new project, been the project, say, sit down, I'm papa. And maybe I will bram this car, bass, and Mindy and him. Now, me, yes, our project in Biana Yariana. Actually, but once a bosom I now treat me near Yasha say, I obey me, Sal, I didn't be. The same I'll catch your mom, Yali tray. Indeed, I'm on my Yalis, I had any be a stress of beer and Fambra. Or the Baha need all banks of a GD account, where near GDR, the Oba baby, men Jindy said, Yanko Pombetta or Germany for GD, and near command in Yabotre, who say, Now try home, say, Netem Diana, or Beto. Now, Naya the sounds. Say oh we dey ebo so me yare e dey be say atwem e boaboa no gu ho e kwa na kofa e ha kase bi e dey e brew insa face for ya ja to ye ho so say ye di fidie na ato ho free am obia Beshemu kwa na ye hwehwemu na hwe adokrunta ekoso awan konkon menses eba eye wo ya etwon jase wo menses kwa timi bubu ni gu o me pa acha nyankopon anye ne sa eye yare Ibrahim makokobe 8 ebe bo ama bibia aye kama me pa acha wo tie me wo ulcer yare nje se yare bia ha adwen ankasa Papa bi ba ye ho o se wanu mu o se ndura wanu mo ka se odc hospital na ebesi sa mienu no oba faith obeta free enduro no chase daddy ni nyina ekọ oni enkwan krodi kura kitwa bi mekokura ni na oba faith ho de otimi ewe enkwan ewe nam ewe chese nam bi aduan bi oba betimi edi itima me papa minua be ma wutie me wo stomach ulcer infant na ho se mako ama bre de be CBN semester faith for yese fabra ye be boa ma onije ewie wo peye me pacha wutie me corona ba ye wo bo wakura na obi adwane mesraw ewa infant na ho infant na wo ma enkofa ha kese bi embra corona no cha se yakata so enyankoye mesra obra be sha fidie no start ball one na coronavirus ne kura nyam emai ball wa chankasa da bi oguso ball so na so international church adodo na abo me mra ne se akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensah me na mede Bible mu hwehwem Ghana ha me na mede hwehwem Bible aye de hwehwem no me na mede ba Ghana ha e kan okre ma obi left and right juma yesa wo ye be ma na ne be wale na ye kunu ana se e ye wo jede no ba na ne be wale ni na wo ba ye be kire Prophet Joseph Mensah e juma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busuya ana hu bi nti nyoma ma na nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo
awasam na your problem make catch your brain we were Ghana and our approach me na awasam ayo dadwene a what men can sere unni problem wa wo afru kunu anase afru unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa best of fire number no yare bia ne wodi asie no to didia na mo bla na awurade be fire so ama wo so be sere best of your number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Sigola ne 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Aye Faith Homeopathic Clinic ahinima kokobi 18 ho yeti fu nyina nyame enye obi bia kase amen that's in better and come on so Angels Dominion International Church adodo na abɔ me mra ne sɛ akwapa no kwafo menie Prophet Joseph Mensa me na mede Bible mu hwehwem Ghana ha me na mede hwehwem Bible aye de hwehwɛ no me na mede ba Ghana ha kind of cre ma obi left and right dwuma yɛ sɛ woyɛ bɛma na ne be wale na yɛ kunu ana sɛ ɛyɛ wogede ne ɔba na ne be wale ni na wo ba yɛ bɛkyerɛ Prophet Joseph Mensa dwuma sam na nko yi betumi ayɛ obi kura wa na honhom bi ha no na busua ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no bɛhwɛ ni na ma wo awu asam na ayo problem make catch your brain we were Ghana and our approach me na awu asam ayo dadwene a what men can sere unni problem wa wo afru kunu anase afru unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enye oba sima membu mi se bia na de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awasamo ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwan no obu ha na awasam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim tebo mbola junction etimetim tebo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu wo so obi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa wo so obi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da na penada ko Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkokko de Trado Salvation School onso me ye dwuma defense kwesi ada ko hwe akira be ye ni o ye me fe na akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times wo de obesere ya de wo so me say what the Srana Pani and Pani now the Obiso when the Bonnie and I be ya or the Fantra and Agadi. When I chi be ye or was my become one was and we a favor oil, we need the answer what we are Juma, Obi Hancrata, some I and a day. Una sour you will be sure. Who need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say I was in Siana de Cacre same. What they are slow when you know some case die. Who need problem be again? For Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa Makram
who says I will be doing it? The patcher will be doing it. The patcher send the baby boy. I can't see baby boy or Patcher. Now, only says I want to do it. The patcher me. Patcher Debbie. I can't tell. Patcher Debbie. But what for mother? The patcher can walk coming. About the same. May quack. And I'm who said, me cry me who answer me see a dear so. It's me when I or it's me who do you know? Jesus! No, Jesus, Jesus, I jam me the was Papa, me do as walk crying in them. Here, and the fire and your numbers are trembling to Nafaco. Yammy, Mamma Catremeja. Ya mudi ba ya adwuma yie wo bia woni bie ye kura to kromu to so sa unyankopɔ se men kan kyerɛ sɛ wo nyame sɔre wa nama so no obi to obi asɛm di ma no ɛna kwanti ne suo na afa yie nto yi Yesu di mu ti amen. Penenses ade chena se yante asefofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se be me bona tete me nkuta nanka ne magya nanka ne makoka se mehunu ya anka sa obasa sabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si unua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hene na bisitie ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko wadi fie adi no ne akire diabo akmobi sa na ho se ide hontan sanyina ide honsam nyina ayanikum ohudi onfanfa wotete wona ma jinsa tete nso wona ekono na sasa na design part 1 EWIASE MU NSEM so na debrewe Alright, arrange my brother. Yeah, me jusu. Ya kasadika kanu bianchonga. Ati sai. Nyamia dawo. Duanza kamami. Udi. Me pacho me din de nana ba mo. Nana ba amu akon adi fi sai. Me pacho me din fi 46. 46. What rounds modify edi ba akankasa trees antesa ne kano. Aduana insia. Juma me na yo. Me pacho me driver. Okaka ben. Me heavy duty driver. Ofu tiase. Me pacho ani. Nyo no mo yesai. Nnuanom ye nwotwe Emma se na mema se ma miensa ememe ema nine mema nine ana unzo wa se e pacho ma wo nine ma se na mema se ema mienu okwa asori ben beko Grace Baptist Church jumadi atudi EWIASE MU NSEM eyade awutie pacho mitie pa jumadi abua mansan na sebe mfakwam yentwam kra ebua pa sanse me na mini ha na mo amano no tie mu nti na mba ye medwane beto amo me da se esi obi afrim ehun subo nyina de bo esa e ba ne se ne ba ne sa open kase de ko ba ye ne se nipa na wo frim ne ye maba no ma ye me yereba nti wo ye me ba na ebusua se wu akora na wu no ye me na makuno ama me ntime ho ase abam enu nti ne medwane aba beto amo se ye hwehwemu beba ni ehunu se ye mea ana se enye mea ne mpu eye mea
yakudwa ato asenya me a yehu de wo sey enu nti ene ma me di tu ana mo ba Ishemu de enzo di for Joseph Mensah atranse wona babo no kwa for de adwuma etwa no ho fede de banifa na etwa no fede ka benkum amano kra de di ntantantem to bo ase de kiremu ni musu asem sitie opai kese amansa nyina mu ti radio asen mu nkiremu nyina ne se me ware oba no na me ni kuro ma na mo amanane na se me ne me yere no e kasa fon so kra na me yere ba no abefa fon no obo payback etie nsema me ne me yere ne ka ono ane kae edididi matem se papa jimifo wutim de buy picture kra send me maame jimifo te se wo tim didi matem me bobi kire o maame no me de send me for mo maame no nuti a na ebia o de wo yaw ana se woni akra na kasa etore bimpo na akra na kasa na akra na didi maame na tem akoso a wutim didi matem hey papa jimifo you assume fina mra me kanzi mfin abanoma no mabanoma sano ka kire wo ewo mu anu didi matema na atwam papa jimifo you assume fin papa jimifo ento aso kanzi mfin akere wo mitimi de bi ma asofofo e ma asofofo fra kra ne kasa mitimi de bi ma adifo ma ama ye frene ne kasa de ya na eye me ba fie dako e ma o maame ne nabusuafo ni nuanom kra ba manim pa ma chew kwansini mi se tu kwai o se didi matem utimi twefun didi matem bi so mabusua so aka kire me maame mabusua se ma wo okoro me didi na tam no monte asa ka kire se onkoshepo utimi shepo dia me ba be pana chew atako so sa maame no minim asempa bia maame ni betima ka amana to makoma so sebio na nka me yere de ka wo do mimpo a na akora ne yese ya enka efe but oba no minim afutu papa bia wo ka kira akora atako so akwa enti dakuru bi na me yere frɛ me se nana amase me ba ne se ono so awonti wode ne ba ba ho na ya na akora ni su me se me mpamanso na wo se mimpo me decide say me ka kira akora ne se wansesa ni suban bone na baby amtie ma o mahobiem me di ose anigye e ka kyese sera mu we ne nka me hwehwe ne masetrem se nka akora ne ye bibia wo begira pintin esi wo busansa akora no wo na achim no wo no enyo no na chim wo ade na ntimi nka akora na asem waka ne no atoma koma so nyame nhyira wo me hwefo e frɛ ne ba wo to so mienu du di ama na chi se ogre ene ye da wo maame aka asem ama koma atomyem o maame se sa amanse se ni suban bone na o mani nsi ne nchen biem ehwa na mete se sa oboa ama no kora wo fie ho ena me sa atwefo na me sera me yire enti ada na ututu ano ma ho de akyerem se me mudini sa kora no wo fie ho ena be ka kyerem se wa ma wo ba na mfiri fie ho ankwa antwa eni mene ne ntama asem maame ensuo opone odididi matam eni mene ne ntama asem obi phone ring you how much check mame ena me kan sa ekere me yere me kan yana me yere ekate fon me frefre udum no that day no udum no be 2 days me anteme nka bi ne ha me sanse mintimi miema no kase me kum me ba to atwene ntino me ankasa me je holidays e ba fi but di bebu so me be num ansa na me be fi me ba fi nso mitia Nhyira FM ba bia me namu bia mitie Nhyira ntimi hunu de ekọ se mu ye ehwehwemu fadua ho mo dane dua ntimi mfa me nsem me ebeda mo me de me nsem ba ha me besi na na je skapa so me kan ni nyina akere no ama na je kra no anyini o ma me to me nsa frɛ me yere obusa no se de be ma ne kene no kore o gitum ena o so wa gi atum dia yenkɔ na me nkɔ dane dua na ma na ne je so me nsa ene me kɔ na ne bi ho ema na no so ma me bo me nkuru ema obusa me yere se de me kan no na me yere so gitum se ye no kore enti o ka se wa anya ade enti sa na tie de apata be ma no ema me yere gina ho pata me kusia crate akokɔ baako me so me sɔre se ani bokure kotirim enti sa na tie de amedi kusi akokɔ na che magi kusia no na me me yere akɔn wadi ti me gi kusia no ye mpata ya ba fi ne busu me num mani akora ne yare ya yeso wu abra akora ne yare no nso no na me ne me yere atu kwai kakra enti me ne me yere ba na efiada enti ye bedru fia me yere dware wie ya me kusi me yere hospital amna kɔhwɛ ne ba asɛm a me de hyɛ me yere no sɛ me yere sɛ o kɔ no entrance udi hospital mo akachire ama se ama wo fie na udi wiase nyina bɔ bo na okasa saa no so mu de yare ayo srewurade hu nyankopɔn no ma wa yare sa no mfa bɔ ni nyina nkyɛw na obi a wafom ni bia akachire sɛ me pa wakyɛw me sana me kachire me yire bie na no adai wo to me ba no edi be ni woni bikum ba no me yire ni wurukra me ba ni wukura mbesie no enima ngonwonan
na akora no nyame nchaade nyame ato ne safre no ne kwasiara no umuto me safre memene da na asa akora na wu me try asen ka be ko ho anye yi ne kwasiara homache no nan na mu yikuru mu ja ache pramoso ho ne de akora no koto nti meduru wa no mse doctor ne hye no nsianti yenko me ko ye body ni da ho ampa me ko ye ho de wose ye bia me na me gina so ekuru sese akora ye bibia so mumfa ne hye fridge mu mame me babo abusua ma ne abusua to yen safre me e ma me ne me yere ne abusua kakra ye ko wum kurum yesi mpro no ne ye ne se ne ya wada ebe na otwe be ye yi ti nyame ya adoma mu nko ne ya wada mu mbra ne entena se emre ne soe me ko hye abusuafo meduru abusua ne ka kire me se ye bedi asem ye beka ada ebe ye bati omu hwe panyini bi omai nti akra ni wawu no wa kwate hu bibie wa kwa agina wa fa akiri de wati bi afa betudwa me yiri ni nua ba ko sore ya ofa mako baabi makome komfo ho yese na ba mu akona akuno ba ne se yese wakudua na akuno nti ofa ne busa ne se na nipa o kan sa akere wo kire wo nsi odi kun no wantimi ankere nti ne wofam yese sa na tie da konfo bi so wo akire ha ya ene mo nko na mo san ko hwedi besi maame na sa sore maame kro na wo sa sore efa obi di na chi ene ne ko eno de abusua ne ka se nipa ne ne nko one ne ko kwansini na mpija me sasa abusua ma antene me biase mo anka se e ban hwehwemu mo ka se e be hyeda e be yi me nkwa na mba e me biti na me de ato me abusua nim nti sasa na akofiri se ene ye hwehwemu di a me nso no me wa abusua enka mabusua be ba bijame enti me ama abusua mane ni enti me amesori akobi ne makohu de tuam abusua se da bi ma me nko wo mayi ni pentimentrance kwansini ne umaba wo mu ba ya wo mu se konfo na wo mu kwane de edom ne do so ho e too late enti no mako sofo ba bi ho na sofo ba ne se e duabo na emu yakodane anye yi eno na akuno eye panyina muako ena ekuno nti maame nsa wo soro se abusua me ne mo nya adwen mentene me biase nti sa na tie dia so se me ade a eye no kore me bodua me ba fie makodane me di besi Nhyira FM so nti se dua na anane ye dia ene ms baabi ye tutu ye sane abono ho ye kyekira abono ho ye sane no sa na tie dia me kona na age ho e dia kose no se dia beni me kwase na naje me bo ewura Nhyira FM me kwato na naje skapa ese no nana de ekuroni wasisa na abade abusua kasa ye wonu akuni dia ene edadwara me to me safre abusua ne baanu nyina ye de se ye woyo me kobo abusua ne so amane me fre mu ofa no so ka kire no edwara na so maba nti se maba na mu busa ma me nante se amde ba ye no What a word, Huni Valley. Saumona, Dabesita, Baba, Kozi, Yama, Kozi. Abani misama kwaba. Nejo supenyi. Oso abani fense. Pepacho. Ebane mabanoma. Fense. Oto no ni drink different ya ama. I ama. Wabanoma no. Ah, wo da kuno so odi mfie be say. 25 26. Go fa no odi mfie say na oba nti no odi mfie say. Me fan say me hu oba no be 7 years into a tifri ma getting to be 18 or. Ti oba no ba no ne bai. Me die edin kan me kosie wo mu na me ko pe baby atana. Ti wa na hwe no a. Oh, me hwe ne say ebi wo hiam wo bi o ma me ka kire me anamaboa. Ade mu asa. Say ebi ne suku isem. Ti na hwe ne kama. Die ne ko fa sa papa jimi fo no bai na. Ade. Sanse papa jimi fo le modu. Opanyi abro ma adwene. Se wa ba no ma no se den. Opanyi. Ade a ho kakra papa jimi fo le aso modu pa. En du aba ya no me. Papa jimi fo obi an ka bi da. E ba ne say. De ba ye nyina ne say. Akora me ko no gina SS1 no je school tifie. Na me ye adwuma lovely, me twi tanka lovely. Me nya akwa so ko me ye ska kakra. Nti me de mo ma me se onfanto akora ne school so. Na edi nkan akora me fra akora ne ka kire se ama kobo maame amane o papa amane se wa je school na pese oku school foforo e mo obebo awon na ma so ne so akora ne ka kire me se o papa wo se hwetwa abe se sika wo de be kro no wa amfa in out wa ko obeka nti me amtiti mu mawurim e de ma o maame e mo maame de ne ko school ne niema ya toto a wo se di ja akora ne kwai e fa provisions bia me ana me toy e di ja akora ne me ne akora ne ntebone ne mpo me to private car na me de kira akora ne ka atwi
meni akora ne ntebone meni ma de kore be sha akora ne mu otimi didi matam mintimi ko gina ba bia se meni ni change west meni no kokasai ansa na atim didi ne ba meni ma de koro e ba akora ne mu ti papa Jimmy for kan prebe sai papa Jimmy for ne de ne kasam de bebre papa Jimmy for nansia akora me ba afie no e ba afie nansia o kan ye twa ato me fansa busumi ni o se didi matam Jimmy ni twa ato ba busumi ni me sa bedru fie nso osa ko me maame ko di matam sa me maame de wan kan kire me o ka kire me yere e maame yedi di ato akoma me maame ade fa no di matam ade ya minim adekro ne fare bari nya se on pese me no wa me be ware bio tani sai wani ni nua ni nyina minim adekro ma yo me ware o maame no me ka kire maame ne se ma ware odi a ene ye Grace Baptist na meko nti sa na tie de me yiwo firi wa sore de ma akoma asore ne ba ne se da asore o maame to nwumu mu ena mka se ne me wo fasi bia ta asore nti no nso ni menwom to me yere kokoboa no na asore ni mpagya hey wo fasi kitikiti we ena me maame nya na asore wo ye maku panyini ebi sida ke kan kwasa asem si but efiri wo kone de atem die nko a menni menya ne bone da ofafo a odi matam me hu obi a odi na bado magu atopre e ba jo misimbusa wase ne pe maba no ma no menya nkopon e osoro ene madanse embre bi bae na akora no kora yare obeda me dem me koto aduro ba ne ntoma kora katal me fantoma re katal menye bi da e wiase amewo anse ne peda se bi odi anya maba no makora no ye makora no menenete mintimi yesa me ba no busa se ubo se adua no idi abosome sense na wo yare na mpaso dua bo ne kum no na se ho asem tese na busu ade ho so bobo no mso mo ofie ha ana se ayeden ya se me nya ntie na me titi bi wase ho me ba be diagnose wo ti EWIASE mu nsem e fa na jira wo so de long say ya malaria fever we dura ni nya dua heba mr International Church adodo na abɔ me mrane sɛ akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensa me na mede Bible mu hwehwem Ghana ha me na mede hwehwem Bible aye de hwehwɛ no me na mede ba Ghana ha e kano kre ma obi left and right dwuma yɛ sɛ wo yɛ be ma na ne be wale na yɛ kunu ana sɛ ɛyɛ wo gede no ɔba na ne be wale ni na wo ba yɛ be kyerɛ Prophet Joseph Mensa etuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busua ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo hu awo asam na aye problem ya me ka chi o pray wo Ghana ha ana wo approach me na awo asam aye odadwene ya wo temen ka asere unni problem wa wo hu efru kunu ana se efru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia ne de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo asamo ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa no was akwa no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na firi be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetinetim tebo mbola junction etinetim tebo mbola junction Prophet Joseph me kwa na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de ba ye we dey Adom TV sa so bi mo ye bia e copy photocopy Kumasi am ye dwuma da na benada ko a Accra mo Amasama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkokko de Travel Salvation School on so me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe a kira be ye ni o ye me friend kira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we will cast Psalm 91 go to 7 times. Put the best ready idea was me saying. What does Rana Pani and Apani? Now do you be so when the pony and I be ya or the infant trial and I idea? When I should be you or was my become one was and wait. Where you favor oil, we need the other say, well, we are Juma, will be one crater, some iron a day.
Unya sawa you will be sure we need problem be again. Some 23 what can we 7 times and also the sra say I was since another crab same what they are slow when him no some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensah Makram. That is saying, do I know come Udi Pacho Medin Nana Amwakon edification. Pacho Medin 46. What's wrong? Smogrify Ediba, I can cast a trees and tis a cano. Adrian 9 year. Do you mean I? Pacho me a driver. Okabe. Me heavy duty driver. All for just a Pachani. You know what you're saying. And you know me a watchy. A master and a member saying. I am mammy and Simon, a man I member. And I was always saying. A patch of my 9. Master and a member saying. A mammy, no member, you. Oh, course, sorry, Bay. Because Grace Baptist Church. Juma dear to the EWIASE MU NSEM, a idea with you. Pacho me tepa. A Juma dear Boaman sign and Sabi in Falcom in Chumcra. A boapa. Sans a me name in here, and I'm woman and Tiamunti, and I'm buying Ghana better. May I say? It's your beer film. And who's to bring the ball? Yes, sir. A balance and a balance. O Pencassia. The Ocoba and say, in the panel of free money, my banoma. A yameba into a yameba. Na ebusia sei wu akora na wu no eyeme na makuno amame ntime ho ase abam enu nti ne madwane aba beto am sei ya hwehwemu beba ne ehunu sei ye mea ana sei nye mea ne mpu eyeme a yakodwa ato ase nye mea ye hu de wo sei enu nti ena ma medi tu ana mo ba Ishemu de enzo di for Joseph Mensah atranse wona babo no kwa for the adwuma etwa no ho fede de banifa na etwa no fede ka benkum amano kra de di ntentem to bo ase de kiremu ne unsi asem sitie opai kase amansa nyina mu ti radio asen mu nkiremu nyina ne se me ware oba no na me ni krom ana mo amanane na se me ne me yere no e kasa fon so kra na me yere ba no abefa fon no na obo payback etie nsama me ne me yere ne ka ono ane kae edididi matem se papa jimifo wutim de buy picture kra send me maame jimifo te se wo tim didi matem me bobi kire o maame no me de send me for do ma o maame no uti a na ebi o de wo yaw ana se woni akra na kasa etu okrom enti afma kanyina nkotete eno na French kasa mu ye kan say je suis toi kung fu bonte kabu tijae that's something me so makoba Mejo so pen. Yo, also bodia. No credit. No one saying. We bodia say. Me yere no e ma me ba no enfri mi dem so many free wodi a ene Antoine ma asemo ma me. So many free wodi a ene opono oni ma asemo ma me. Antoine po. Eni wasem. Eni saying. Asa asema me kan ye no. Weni me ne akora ne ntama asema. Ti uka Antoine. Ana oka po. Me pacho. Me ngizo bia fra po dia bodia da. Mine. The man the bass and say, me no asem ne say, a opuna odididi matem no. Se me nkwahye no. Oni me ne ntama asem ma. Kwahye po. Nti aponi antoa, eni oni me ntama asem. Eni me ne ntama. Nti ubodua ndi sansa kan yare. The bodua no na me ni ha. Nti me be fie be babu ne busumi sia na me be fie. Me be fie no. E be ne busumi wo no akra no no wayare. E ma okọ hospital ne ho to no. Ena na ne busumi be se enuma se 9 years no wasa yale bi de na ye no mia kasa no de no ma me ka chem se e ya na akora na ebowa e wanko a ama na se de oso obowa no ofe e na ekiri oso obi wo no se ne mfe ase de aba ase de bobo ne mfe me de sa no ma me ka che because na me ni oso o ya design you know me fansa na wo twene me fansa edc ni sembu sanya covid bi de pen kase mini mo hwe Misa Antoine de bodua ona se tata ni ofuahye na okala isa kakra no ayese de wojiji kakra no na otimi yesu ha bibi sa na chono o pen kase me de minim ho hwe se bibi sa to mo ne bi na ka tse wo no mo de yakno me iri nu ya na
on Pemasam. On the Sadi. On the castle, no abundant. Me bear ye, me didn't the Kaya Bisu, I bamid them, I be ye me here near me now, and me banner uno, I be in the men say, me mate in Ninu and into man while China, Edin, Umia, infuse, Suni pitch, I be see if you are be soon. On your worry. Only a Sunikun, into one penema, one in your banner, or by one. My own waddy, I'm a bushia. my own waddy. To me, Ben also be catches someone wearing your banners or banner. On 1 year Busiano, or Guavariano, The only thing is, so Barnacas or Podium to Guavariano. Get no banners of Fossil. Mayereno, Yakana no to do a Bacabio security, Sunny saying, Bacabio security. Yakase, hey, Sarasua Jan was security, Majai, call for Cassette or Famajawa was off Famaja. Tiacasawainagu. And we, ya Basano, or Guavariano, Coyeno, and I'm seeing wins who go out here. Uguno, so best and I want to see wins who go out here. Uguno. And a yenny as Aquaji Yadi as a Pemadi. And I'm a Sakwe, Menema Mitu and a Mowabus, and yes, Aquajanaba. And Tiaquaji Nebechirino. Nama mena kotofon e de abere me yere se onya me phone use no use wono ne de e na me se menti ase e didim e no na asa kofa akra yi wu abai na eche se me pese me hwehwe mu se ye medie na e ne kun se nso no ma me na me nya no ni nti e ne ye peme e de akofa so a nti wo na se mina se na oyere ka ningi na wasa tabusu achi mi bia man se ya mpasa wo na oku akoda no sa pepepe wo no abondua ku no sa pepepe ye firi abusua no ho ba no and I'm a take care of Yami and Sandy Tinams, and Yamicasa, Radicasa, Mayiri, sorry, you Muni, cum Addington Macasa, Sister Muheni Subambone, when Americana one Montino, Nisubani Binu, a Radincasa. I know what yet to Quadaso. And if you only pass an edit and Saka's own Quancodano. And Raquesi, because me a minua word, ye na cinemia baba bra, and a putuja, and a mosa would not, or cum Abudia Akuno, sir. Martin Tipa said Dagonoso. Me perceive you. Abushamuni na Befia, yes, and Bobu was a me who never sent you almost one Quancodano. If you are here, Omina Bo, Obiaco. Omina Obiaco. That is Sia Sona Yakitua. Me Bassi Sanafi, Dorichi, and a producer Naji Upper Hontuma. In fact, I ordered for Joseph Mensas with Pieso. I hear BTBT, Beja. Because you not have a bus as me now for my EWIASE MU NSEM. I will share 104.5 FM. Penina Kua Codano, and I say a Yadi Keke. Try to sort the area. Name for Joseph Mensa at the Bible, no coffin version. Dr. Pastor Nati Mwakaba. Yeah, Munadi. When it Kromoni Bakupa, Wakas and Memo, Osa Yadia, Mamma Pim, how and Tafo. Yes. What do you Didi ma menatem atoko so a utimi didi matem hey papa Jimmy Foi you assume fina mra me kanzi mfin baba no ma sano ka kire wo e wo mu anu didi matem na atwam papa Jimmy Foi you assume fin papa Jimmy Foi ento aso mfin a kire wo mitimi di bi ma asofofo e ma asofofo fra kra ne kasa mitimi di bi ma adifo ma e ma ye frene ne kasa de ya na eye me ba fie dako e ma o ma me ne nabusuafo ni nuanom kra ba mani mpa ma chew Quensini, Miss to cry, or said Didi Matam. Ultimately from Didi Matam. Acho jinoma no ebia no tika mu anaso tie eye wo baby a wo twa mu 0244 87 43 41 0244 87 43 41 and 0201 99 another 99 55 and WhatsApp no say 0541 0541 52 60 01 0541 52 60 01 sanoma mi say na yedi adwuma eti onua bi a wo tie junat na say mo bi aba omogyamu wako hospital yesi wanyam germs bi ana virus bi na won kire abra no mesi no na wo num na ebeboa but etimi kum aboa no but ya ramu ehun ye mu
a ye dura etimi ku nsan mo ano a na fi na nyina me kwa bebe pese me ton ma wo su ye ton ma me pa chow na ne ye kra bi fi bibia me kwatra Japan ye de aba eti se sa emo no bi e wo mogye mo a me sro fa se gonorrhea mo candidiasis mo syphilis mo de poane ni ma yi sa yare bia emo bia e ba mogye mo etimi di nsagu wa ya se ususe achi ebo no hu na mo ani ebo no hu ti hu ebo typhoid mo me pa chow bo modern se ubetumi ka ba Jonat Herbal Clinic na sonya bedu ya se ye ho a se ne eti bia ye beboa ematimi afri ho sa emo no bo se eba wo so no ahwe etimi fra wani etunya drago ma etimi fra wani etima tambia oposa wani boga se koko ne be wan se wani na asai na afra empa cho sa mo mbedi usisi mu cha etima utambia usisi yo ya be wan se na wachia ewo mu otimi nya ma stroke afre na wachia to no ntimi sorry biu afre no mo edudu se na obi a di block ahwe ye fru mu no empa cho sa so bi wo so na wa nanti abre na wa ko se mo no na enwu ya epesa wuti asese Jonat Herbal Clinic Dr. Pastor Nati Krubunino o se nyame na dum o wona dura odisa na wo mama ba ho na san HIV fo mo ba mo ato mo wo mo amanya hepatitis B di fo mo ato mo me si bra na wo so ye mo na sa emo no fi mo jemu ya aboa na ba mo jemu ukunu asan asa mo ha wo tuntu ha wo no spray no spray no we wo asan betimi ada bra na ye mo na sa re ne fi so menua ba bia wutie mi samre awon ho ya udin unura nantia wa awon ho still mu hu ne ekosi ene dey say kra obema no pia na usuro so ko nyinsa bro obanso pia nusu so ko fa obema bia nyinsa no ipacho nwenu mutumi kama Jonat me fi so mo wo mia me ka side ye omo etie mi no mu nu ne erade fa me so omo ye ya Jonat uba na say unyo message be na mienu na miensa na etwape na say operation tamaya kwabie be fa so a ebetimi agira no be fa so ma afa die uyefu betimi agira me si mema no wa low sperm count no uba ye wedra utafo no just one day pe utafi fia no pakupi manwumre oba so ye wa one touch wo ho me si da bia jawusu do din wa dance fititi ti fi be se gusu edin wa dance ene wonye ne nanu nyina afri mu brane ye mo na sa de no free obo say 155 blood obo say be man ni share sperm no timi ko obi so si ni menses ba emaye obi so timi nyinse ba gusu be na enum nsia dako pen na ya se dwano na ye di no hospital ko en DNC pacho ni nyina efi aba omojam no efi aba uterus mu esanse uterus no mu no so oba tukosia ade ye di ka ho ni be ma ho nsuo ye mfa nsufin bia nka ho edi se nsufin bi ekoka ho pe enya ade anyinse betimi eden afro mumra ne ma wo mo one touch mi ne huru awodi enum na watimi anyinsen na atimi ahye osoroso nyankopon animunyam onua bi a wo tie mi wananti abre tambia ho hyehyew unase tata utita paawu waye pressure edro ya edro na jo wonum edro ya usora no pa no sensitity edro bi a otimi nantiye unatika kra na uchiacha no utifa paawu usani fa ye oya to bi na usani mutititi ujiso obubo odi usami bubo ni maso atwatwe mpacho uyanya master no bobo dians betumi kaba Jonat ne ye mo na sa so ni sa ha ono ebeba no ebe frusu mi papa bia otimi wonya sichi yare da bia na jo sori be simpredu be simpre be se so nwotwe da bia wo do sori da bia wo paniensu da bia so da drosu mpacho emo bra Jonat bra ne kire kwankyire kakra bi na ye na sa yare ne efru mojem yare ebe fru mojem na omoja no begina ahwe na se kobetu na so ahwe ye na ba se betwa wonan bo ma poka kro wonan abra ye be boa masa so no nyina be den every fruit so onua utime ye kumase wa santasi bofo edu owusansa junction kumase ofi kumase no trakoko bia utra prophet wa Ebenezer na be oya na sore no ni na junction eho ene ye wo ofi sabi ofi be kwa so no ba udo bofo edu kro no pesi wo ho na freyen u freyen na be so bia wo ho se u ba Jonat Herbal Clinic ebe kire bibia wo na waba asumujemu na ahye oboade anuonyam onua wutie menya gidie se yaresa de efinyame ho yaresa enfinipa ho esa so owura da no ko da subra no fihye asanwatwe no kesaka yaresa finipa ho a aka wo mo ko tu wo mo no ko betia pia na tunsom se ne hunto no ba esa se yaresa finyame ho ntino se bofo no behuru nsuo no a onyu oberi no
kotu nsuo no to ɔtra saa 38 years na da ko pa Yesu ko pie ni so no na asɛm yɛ no mɔbɔ ɔmane ni kata pre ko pɛ sase ɔno yare sa tumi nyɛ kra no onua me pɛ sɛ ɔte ayɛ sɛ yare bia ha wɔ sɛ ɔba bia nya atwena de ɔde akyini abrɛ enkɔ sɛ obi nya dam na sa afi kra nso ya fa no bra ɛbɛboa me si bra ne yɛ moa bɛma obɛma ewu kojo bɛma kyɛ sɛ ɔba yɛ ma waduro ne mako du sɛ anko abranhyira bɛka ni sɛ sɛ yare bia ɛha wɔ yɛ dadwe mu yare obɛma na ahodi nim sɛ ne eti bia na yɛmra aso bɔmɔden aso betumi ka ba Jonat na sɛ ɔba Jonat heba clinic ɔroma no hɔ a ɛruade bɛfa yɛ so aboa ma wayɛ nhyira ahyɛ ɔbo adeɛ anuonyam mpatwɔ teɛ no ma no hyɛ no so sɛ ɔkyerɛ no pa ba 7 bɛpɛ ne matras wɔ Kumase me yɛ dwuma no akopim anwumre nonum anse na masɔre eti wɔ haw bia ɛda wo so bra ne yɛ mo na saa so anso no ɛmfiri so na wayɛ nhyira ahyɛ ɔde anuonyam mfi sɛ nipa de sɛ dadwe bi da so ɛka yare ho a mfi sɛ woni awotɔ woda wontimi na adwudwi bebre afei de bɛho asɛ na akoko bɛ wɔse wɔn yare o na so ade kyiɛ no wawu mojabrusɔ ɛna di saa adwuma no wɔn yare o ade kyi no wawu sabi asma ɛna ti ade saa adwuma no bra ne yɛ mo pacho tie no ma no bio na yɛ bɛ sɔre ɛyɛ 0244 87 43 41 0244 87 43 41 ɛna one touch 0201 99 another 99 55 0201 99 another 99 55 ɛna WhatsApp no mana abrochefo no mu amuhwe yɛ nyina yɛnu so yɛ 0541 52 60 01 0542 0541 52 60 01 sano ma miensan ene edi adwuma atiefo ne abusua mo hwe na mo tie yen erade nhyira enka mo nyina me pa yaresa edi mo bibiara a wotie nhyira e wa Jesus Christ the amen. Dr. Pastor Nate Kroboni ba go pa say ade wa sentiment ma wono no wa biye papa yentu ankomo so abrantie yi wa bodua ede po ane antoa wode agina na banoma korana firimu yeso wona ekuru no sanse wodi krate na abobo hu sesi a ewo fidie yi so adwante me so makwaba ye ka say wona disa so nyina bo no omu nyina bo obi akọ yeso obi anyina ho omu nyina akọ timi ka bojafo no bia na de nyina ba ye wia de obo so bo no wo kwasa kwasa ma nfie so be fie no man tell me you ma no ehun so bo nyina ndina fa bo na obi akọ dia eni o kwasa kwasa mo ahimfie na me ko no yade me no yade pa me na se kebiat yego dego yenche tiefo nyina na abranti asemi aka me yonku bia na yire se no kwase a wonya no fanche no montena abusua kan bia wo so wanti ase ento mo te dan krom be se busumi mi no obi ankasa no yonku tuwe na nsubra ni bi ko hwe abranti to bedru fie no obey enema no so ntekese ene ne chese wasisa onu ankasa na mo asie kire panties no na toma mo pa ena chese watutu spray wi homagu no ho ti abrantie ba ya chese odwa wi odampe awotie gu no so ena afei chese odan ho no ahwa ne yiri na abubutu mpane nim pese die mi woyi o be mentime na no de ne nsa koka tomen oba nse kwasi abe no wasemia kwasi ana yese na buzumi bieluni ono oba ne kasa ada no nsa koka kwasi abe no wasemia oba jetum se be ma jetum afeli wasi ono wasi me se kwasi abe no wasi o wa ka me semia o na bi se bi timi ka ko yese ne ba na ba no ma na hu se wajimi ni nyina ne se wama wajan papa ho ana wo akwagina to ho so e ma ne nsa kwa na no sa he school ujimi a oye no no hwe de go na nkra na aba no so di o machi a kwa me papa de papa unye bi da wonde se o hu jimi ni o ni nyina ne se wa me na nkotran papa so na mesre hwe me de ya na du babu onu a mi bisa se abofra ne papa mpokra no wo wen so ebinum da wo mu besise manyi sen no madwane de go ebinum ne non kejetia komo like go betu to anu so agodam kran so wo magu babi so no mu nyina na ya de so de amani pa bi no edire le se de go bi ko ware a we was me pebo wan
where was wrong was as Momi was in Yamma. Never so the go and cranny one man money be Yamiti me Peja, and I know Mokran, Papa Crano, a do the Biaka Domus Bediano, Yana heading, Mumobiana Banuma, and I might why I said you are tea. So, to me, dear Mr. Na the go, men can't call you, sir. Sir, to me, a quadruple persuader, the go when to me, I'm cancelling now. Abanumani to me, Fra Brantier, my make a chance, sir. Obey Jimmy Fuano, Nisika Fino, Nisika Cancana, Wenyano. Abantier, my momo. To me, Fran Fosso can wait. So, now we shut one more. Cracho Casamanca in Casso. So, that's the one Coco, yes, sir. Some pampa and Busiat want me a carry. Tell you, as some little idea Busiano. Aya, I was a penny, a penny after say, or Momrana, or no other, or 29, Essiasanso. Who am I? Who am I? This is some so I am a drama. The one, I don't know what else is in any movie. Not in Antia. The one person who said, or an I may probably can make on the night. 1 year. So, as someone, I tell you, a fear sanka, till I do no. I don't say, I don't ask no. Move from now, so, whether you can be a fatano, a Mamma, no, to be an answer. Papa and Akuno, one of the church responsible again. As summer, I dance in one, who tells some crona be, now they are dancing. Some mamma to be a said, as some you say. Abrantier na kuni bandia make us say atendi dia kwaso wade papa my phone na say ma me no cheche and was sponsor akran west because o papa and your papa ona sabi Mrs. Mubano let's wash out your school fees and what yanity am obabida na say utimi bio anu ka say Jimmy for so bueno dago so bi cheche pa was sponsor akran onye sa de da me come bushana ti asese so wo mahadia dago ko sama ho be ma me gentleman me dia dago me transfer pa ana so asamaba mumra na kwa kan die sei munyi mu ho no bible no kwafo eko be kunko nifa se baba dia no na no you for ano what you for the self mentioning you who go home enu kra na mudu mani abu se dia na akuno se kra no kotokose wo dia asiefi menye ubako no obi ja gba no bi kutu agbati se penyi no obi ono na bana nu na ka no kra dia pm na dago hla ediabo no papa go se hwina se obo dia no abon hu bi se minimum na ka no kra nsuo na nya mu ye ejire go person te so ye do mu obo so wewu na se eyepo na se Antoine go na se no eyepo na se Antoine de go me se na se no because ebiada ne no konfo betimi ye konfo ofiri awade o ya ade o betimi aye sofu di for kase na mom akoma wo de be gani tia no de go te yi o sami menu no sofu so ya ye papa yi menu ne ho manye ni ye me ko ni ko ye biem wa ye ya bama odifo mensa ya bama na wo be ye do so ye bia aso sense menu hunti wo be wona fa na mane etimi de ye be hwem no mini se no kran be adi se ye bia na me ye mo nwa se sa bo fra na nyanso so nyanso anyamon ama ko sei when ye sa seven anu bi na wa baba ne so ye wa de sa ko sha no kwan hye wo mo de se ye be ni bia kran no to ne sa na ne one make you point ye be to so continue on Kwame, Bekum number 1. Yeah. Young boy. Kwame on. Se bibia nko ka papa anye jirede. Se papa ya dia tum so obodia. Oso de Antoine po. Wode bo ho edua. Wode bo akoda ne dua. Na akora na wuo. Se na odua na ekuno. Se Antoine na ekuno asepo. Oh, enso bia yenso. So frame you no omenyu na ekuno. Ne se po menti so bi de po abodua. Ne de what. Bo anto adi nko ade a. Ya na obi timi ka so yeso bo anto anko a ene de enye dua. Ya busa omuso nya no kra. Dua pa. O kanto akora na adwene ba otima o kanto no. Antoine su ni ye adwuma. Ana ka se bantu mankuno. Na bantu na kofiase. Ana okuru nwa ye friends. Mampo nkun. Ko su ni se bibi wa Antoine. Nti na bodin no. Nti na bodin. Nti ya papa yi onya abotransa. Da go hwe. De jama so ta kana asem. O si. De na de ayira. Na ni abre. De dia cha no. De dia cha no so. Ni abre. Wono so ni abre.
we are treating us so be about the Kuakran when you have it. Obi nso ebada ho ono nso na ani abre wo de ya na de ono nso bada ho na enti onya abotre wanko bie wano anko bodua anka wo bi amaye anko bi antret me to obi abeka nso babonu dua so bi amfa bi amehye me amu kamba enti prophet wa ha onhwe maye ebi aye kan akra no kra na bi ana sebe na miniane kan orkwa bia wo so ni wuo nam dada ana wo no die na kwa hia do ho akotie una do ho akotie won bie wano anka on se bible aka se asem bie be firi oni pa nu mbeba no obebu ho aten ana di kachema enya pie se ya osa na enye bi kana hu bi twam kachema bible se ye ade a ehyi etimi hyi ade sikan no fanu etimi twa entie nui na no asem a okoka ye eno na bible say na bebu awbem wa no asem ne na bebu awfo wanfo no anko ba kura ni dua anko bi mfa sai wanfo na ebusan se na busuafo de sa asobon bon no omunyina adwane ko omun dwane ye me de me hu ni sa e bia enye busua bia na pese de o matem to radios okay a bit more possible e bia busua panyi bi yeso mo yeso ye wo nche fm e da bi radio so de meti se na o mo ka se yesi papa pa ko se otuni na ed onu apese oba no de na be si asem no so njo mu wi o mo ko bodawura na so yon de kunu oh se bia afa ni o mo ko obi ati abonte na fe o ma hwem but e be da radio so se ni tv so ne bia papa ne mpe intimi de me kanyina ne se ye wurei ono ye didu ye hye no yeso wakum nipa ye o ya obi nso bawu ono nso so ye ne ya wona ado anko kan to onya botre na ye nhwem se ya mpa se dua ne kunu a ebehu se ye pu ne kunu sa antwo me ya mikro mu nsuo emadwa ye se ne kunu a eno nso nyina enkrene be ka se oba nabo badan bi a won kan oso muta wi amponche pa no musa no mu wi amponche na mu no amponche ni wi amponche kaka no nobody can yi na mu dua kotopum na se obodua eni kan nya puna se na nya wo mo amani biare na amapu bi ogo yeah na boni ka sam no wo be memu ndasi eno jata to tarim na ye hu ho ai sai jamasi sa wahume tina makasi maji ya radio no arichi wahume unu wahume basi ba wahume ogoro no ni eni wahume bifo ko jasna me na da fo nyina se mo me bo anu jamasi mo ya ko ye imia ye news editor ala isai ali yakub adurano yakub shemu na ma ya ni papa aya puna kunu na se ayantoa se chirebi ko sha boba de papa bi ansei chirebni di ko sha ase ade papa bi ansei yankoi se aye no kure se ababa wani bie na no ka che ne se kasa wa kan editi anu kwa mitimi ensi so papa jimi fo no mitimi nka anye se ye no kure se otimi bie no kasa kasa na never parity me yisika emma no kwa no me emma ne maame emma ne maame de no aduane ma odi bia eno an wawie no anye ani de ekum emma ne se ensuo na no ba ko awu na ni aba ko so makosie no ne ba pakra yare oko ase abusafo frɛ no o papa yare o se onyale na no nwe owu a wa be ye na ma ba gin somebody o papa de wuye nso okoho abusafo akokopa a che no ko bunkotodwe and the cross wa gin somebody o wiye obubugu fom e different kan obeda hanom ye koso ano o jana nan nu so jana nan get back on the same thing ka say free man no mu pa so mu ya baba wa na no tutisi wo na no futuetua no on so wiye mena me kanya hwe na praba na o se wo che wo twetwam nyewe fere wazi amade te wo che o che ase nyewe se wo pi wono kaka sa tia hwe o maame wo na kofa na ade say yo uni wo hwega papa jimi for da no de sa gwadi na wo ka kire papa no kra no so mo dua kra na ebenya no so no odi otisika 1 cedi no de mo ba no de no aduane ma odi bia ebenya ababa no na papa no ko dua bo me ka mi si ho o ba de
hwe so obi amu so asole ba emu so asofo wo mu so asole ba emu so asofo kura da cause one funny die ni buo amaw ono ba na waka no owon pra na okoda ne nchema ne pra ehye so ende na onye kwase o onye jibifo but woni ma ami akofo anu no ene ya woni betwekra ma ne ma ame ana be ka semeti anu enti akwani sebisi wo firi mu prophet ebehwem so ne ku no yuru ko na nyeduabo enyeduabo na kasa wo ka kire no ne se ayelo kradia ono na wona ho se kan okay hwe akwabi wadem ne dan no enu we sei ana wo sesi mu kama ne hu se afafranto aba enam demo o sorry asa we men kuru kranto nkume ne demo ana fo ye wo yi hu na abana fa hu na abana fa o ye na o ye abana ko ye hono dan pass mo se kan yo onko daniel mo se kan onko daniel saka sa mabo ani bikan asema me kan mabo ani tie mo amu tie ye mu tie ni ye kaza fina wo manum no atamdi an pu ka asema ni tise bia ko se benya do se abawa bi wasafo obi no bi e di agro asafo na mani won sa se bro no ni di bible mu ni asafo o di agro ogoro o wasafo rade asafo Yehowa o to bia ni bible man to ma bon samu jem o na bi no o bi na no ka che papa bi ni abawa di agro papa ne ka asem sa o ba ne ho ya me fe o ba ne ho ya me fe me de wo me ma wo fa se wo abrocha ma waro ababa ko gyan chen ya tu asem ko ya sasem wo jimi sem na kan sa oh anyo ne nukra o wo jani onu wonu obi de akro na ababa wala kwa jisa waka wo gyan cha papa papa asem no so mfa ho papa ne ko ba ka che baba ne nko sa ho na gyan na o kan sa kasa ne e man ti ye no bunko to ye pa na chew so wonim de akoso so sere no on fa nche no okay ano odi so me ko en ko che papa ne nyi so ba ko no on fa nche gel samba ba wa ne kasa na mu hon no o mu a eye papa mami ka chew edua so mo dan ni o se no johwe mu wa eye ni ko men ko o gwa na ere ni oba no wona tie o powa o pompa janu me mi so sa en so sa o no obi adi wa tem se no wu a me no ko bosire mate agora me da bosire yo bosire o si bosire me da se aye agora ye aye odi for Joseph Mensa Elfia ha Bible no kwa for one dey aduma me say Bible no e twa no fa de kolifa na twa no fa de ba bengum ama no kra de ten odi for Joseph Mensa me say mo kwa ba odi for nanse na kuma set metim ne nkra te sai nyame adom ni bi e koso kama bia e boko ida obo ade na se bia e boko yo mi se nyo ba man fo be dago no so nse mo hum nyina wase ho mo mo wodi nkomo e me mo chamba to e wo metim bola jansi hono nti mu a odi for Joseph Mensa ma fre nyina no e me mo china o san transe o wat metim bola jansi nti obi an kokko dago no so ne ha no odi for tin sem no abudo e koso no eye po anasa ya ntoa ne ne ko se wona aku akoda no ene ye de bi keke okay papa on to me metana me won se bia na me bi se yo busa ni sem na dago no so eja udi ni di sai e pacho me de anaba mo ana akwala no so de sai tan ko tuni fi ho ayo de frane ama akwapa no kwafo pese hu se ama wuo na wawu no na naba nyaako na naba amoako onimni wuo no hu bi onebo onidua boni na akuno amra mi seni fanya no enko benkum ten Bible no kwa for say enyenwa beta Bible say odi for to so ena ewie ase bia mo pese mi ewie ne bisa kasa etio e pese ehwehwe mu ni hu ba bi ewu ni free ba ne yare ese so bi na akuna ehwehwe bi se wo so de epo ani antoa ne boy bo se yare keke na se dia na boy no ma na se o de go de gabusa se ne de no ama ni wuo no eye yale ankasa ne kun no emra mi senifa enye yale na ye hunhu mu ade a enko benkum ten Olivo hunhu mu ade
ne mu nye duabɔ no ɛnyɛ papa yi dua no ɛnyɛ ne kun no ade ne ehuhu ade okay yɛhwɛ sɛ bosom na bɔɔ no ebia na atam didie na ɛnyɛ papa yi nko aso ɛna ɔde ba nti yɛhwɛ sɛ bosom bi na bɔɔ no ana sɛ bɛyie ɛsɛ yɛkɔ saa ɔhɔ ne nyinaa kɔhwɛ akwapa no kwafo pɛ sɛ ɛhu saa ma wuo no ɛyɛ huhu ade no ɛyɛ bosom ɛna bɔɔ no emra mi seni fa be yi enko benkum ten ayaka asi be yi dia ni emfa nkonko ho se free ye man nkonko ho pese me ka semba bi ni sai woni mi se me yiri ni nua na tu ni me pa cho me show ni hia no isi a chese nye duabo na oboy na aku no ti emfa nkonko ho kwada so fo nyina ti se nye dua na oboy no na aku no ti emfa nkonko ya ka nyina no na buso mu nsama ngengu nyane nsama ahodo emma kebiat 1 second di for just mention le go one second tie nyina no kure ni nyame anum na ejabu ni chem chese mitimi se na chi nyina fa be fa ne to ase but ene afi mu se wo fefe ne se de gawo ni ehu ankure no de go oda be serious oni gawo ni betimi anante wo hu ne sponsor nkire wo da wo cha na ankura o de gine petro ani obesra kire osisi a eti kwa sra ma ne se sokrati anse de wo fa kan tie ball aso no me de meka ne se obi bia nso ntu na brabo ho anamo on se we se nka busua ne twen ya kwa hwe kure betimi ahwemu ahu ni pakro eti so mama dwane tie ni se adwuma no ma omo dwane so hu tie de asem no beduru anmo a ya tuen sa frem a eno nche se sabi ya de sika betu obi minimu awo dabi ya pese ye kan asem no na asem enka bomu abatena busuanim so hu se abrante onya yen bi obeko ni hu se wote nyina se de wakunkon utu so o de brisi gune body so amfa ne ho adwen so na ko o jenchira me dase de go se fridge mu kura on na de akura no ko share fridge ko ye nkrata asem nyina so tinko be ye wa ya de ya asem no dia ko dun dia onye hu mienu onye hu mienu dia ko dun onye hu mienu no se monko me amenko eni so ko hono because o ko da busia no kura borwa mate me da ase keja den to de kaka me ka mo se abrante bi ti ase ho wo se no akwa yie woni namfu nom bi de ko ye onom ne ye aduma e ka kete ka ketu se mo comment mo ka e ka ketu bi kete bi nka mukuru no e ba se de ba sa de nim nyina muntum ko hu nyina titi obeka na kosem EWIASE MU NSEM so won share 104.5 FM ki budikum kebe janko de go I.2 contractors sisi o moto bibia hu misrawo o to asase a ye wasase bi wa ya tusu anwea ene nsuo tata so ukosi fie wo so amesrawo hwehwe I.2 contractors no momo awo obi nso nananom aye reasoning ama ball asase ya ye ne fisase de ama wo mo anwura I.2 contractors asye amoma ma ho akwankyere amwa wo sonko kwan so a ubesi fie no na akwawie se otimu a na edan mu ti nsuo obi nso efia otimu hu se da bia na blocks no krake mesrawo ko I.2 contractors asye obi nso de akwa de akwawie ne se dan no emu na hu frofro Mr. So yira kwan esi ufie wa bra na hu I.2 contractors a hwehwe na kira kwan on betumi abo so nkokwan so kra or the polystyrene installation aba ye dan wasi dada on betumi agira kwanya we so abo afi na obesi kra so dia wato adi Mr. Fadwumadie nyina akwhye wonsa anabia wo contractor na o mesini ukwa mititiawa o mde ne be fantitiem na ono ankasa o matumi aman polystyrene no bi na wakoya installation kama adi ama ya edano says esibola asase so says nsuomo ebegina brane sanso no wo fiber plaster mortar ya no de mawa esiesie edano so kokwan so kra etimesrawo obi bia wo hawa mabobosu ni ehwe kira kwan e wo bantema high street ni so ha no wo sanso na market store number F9 opposite Roman asoda mesrawo Roman asoda ya no edian muhwa na ntemu bia ma fa 0244 708-437 0244-708-437 Sanso na agbave
Herbal Hospital, Agbebe, Herbal Hospital. Was it the Mona cream and soap, Abegaso? Nya, Samina Bidjare, Nefem Kuno Esrasa, Ebasa, Hunamani Betoso, Chese, Hunam Kankan, Nebetuasie, Ubu in sauce bua, Nakame Perfegane, Ninano, Unya, Mona soap and cream. What is Samani Jare, Esrasa Nantemno, Nem Kunenso, Ebwason, Cocanso, Obi Teminidiano, Akobasa Siam Nokase, Nidiano. I am menstrual pain or babu sati yaw. Sanso ena wankasa uti se chese umoja enya frisani ye emfama koko anase wankasa utie mi akoba se wanu matu ediani so ntimi tibi uhia agbeve tonic nunumbi na wanu mutie ntoso ebasa oba unsebuo no ebra no ebesisi so emma 15 na akoba 30 da bi untu jackpot etmesre emwa na wonso fibroid ebo nkai oba bi wo se an tise bibi ni nam yam fibroid na ebo nka unya agbeve tonic ebetu ase agbeve bam so nam ya nyina ebetu ase etimi so kokoro hwe na cha kwan na ji agbeve bam na no so waposo we adwumaden fabisa so waposo basa utowa wo dan kasa ema ofili afi agbeve hospital misaw free tree news kosi ya chese wan kasa na ma wure so ba bibia ya de na hintade misaw ko agbeve hospital na yentimi emwa na eniema ntoto na kwam ye tira kwan e wa adakogya achi ye ne kwamo ahimfie no e na edia nim hwe sanso e na enkrapumplima antem so no ye wo sotium last stop enkyeremu bia no afre 0246 595256 0246 595256 na wanya agbeve hospital penning for na ne wo mo abonkomo ensonso etonkwa na ba tirima misraw ensonso dunya na adwen ba so beton sunsun na aduro ne ba ko pe nesben unya nesben sunsun no ya ns chemist e dia bedwa
ebi utimi se nsuo boni bi etimi firi mu ba oba mfie onom niema ye bisi basa wankase wagye atum basa na utimi kan Zahara mixture ene Zahara G capsules eno no mu a ebesiesie mfie kama mini aba utie me se kobasa wankasa wote se ubu nsa wote yaw obi de akrampo no ye de ne jacketia ne nsabuo no tiam agye ni hu sabosum na kakuma bi na so timi se basa udi enya Zahara mixture ene Zahara G capsules kabom na nonom na wankasa wani gye ebewi opeye nsabuo mu ha bia no ebefiri so ma mesramo nyame abodie mu no sade emrofo ye ka bosumi bia ne asesa wa yire no bosumi ne so ya nyame na ankasa ne nimde ne nyansan mu no asesa wa yire ne de ama basa wose ehwan ne die ne asiesie bia ebekon wo sabi ahemfie no wose otumu anamonti we de me kanfo de ama oba bia utie me ba ma wa ho keka wo fom Misrao, uhia Zahara man capsules. Nyabinonom, ubejina su yirenchei. Eno ebasa 34 bucket insuoma beman betumi atam na eseseho umpewe na apede ben obeman ye the best skill etimi so nya Zahara man capsules nanonom utemi nidoso pro na opa na nkyeremu entra dem jama iso obe frɛ 0246 34 38 34 0246 34 38 34 21st clinic ayasabia sronko a abaga na mamu asantemamu ya sesei ya die biada na mfidie kukudam mfidie brane ya o makrade aba 21st clinic no esewani na nse o ka kire obi bie tie me na ya die bi wagya tum se me ya die dia wodi anka kwa excursion keke e 21st clinic wuduru ani se wo ha no e konsu bombafua etimesre na ya die bi a sesei aba etaye ye maame mu mpanimfo ene chese ya papa no ye fe no sciatica yade emi twanim fo na kirewa esre no ne se obi wase meto ase entiri ne twemia na akofa ne ntiri obi kura de timi twia na afa na beti na ekɔ no kwachi sciatica yare aso ba akopɛ eno mo adura ebetu ase ye mabiem 21st clinic yade edidi so edie wotenete kura diabetes, hypertension, ulcer, typhoid, sisiade, gonorrhea, syphilis afei obabu nsa atiyaw stroke kura de ohu 21st clinic edwane prostate na samle be ma ugunsu a otiyaw ni nyina no prostate na ebo nkae utime na ahona mre mesro ni nyina no e wo se okọ 21st clinic o mbetimi atu ase de ama ya kira kwan e wokuma ase ehwa ya ne eye total filling station no edian muhwe yesanso ben Alpha Radio and crying ye Dome market inside heavy do building no ha na ebutu sanso na sunyane koto krom ye ne ejan kroma Jansen no na edi animhwe ekiremu bia no frɛ 21st clinic company for 0540 311 311 0540 311 311 Keviat Probit and Kosohine, Krobisumahine Medase. What's also serious with them or Aji Asantemos 104.5 FM. Maybe a Jausu, Maboko Tunji, or Boy here, Kuman and Awaka Sibu to Bakame Gonga. Jatani, Minimum Wakwaba. Yo, Papa. That is saying, Yamiad Papa. Yo, what did you say, Pacho? Bacho, me 30 years. I feel now, yes, when you knew, you come here. My friends, ma, Eziama. Oh, okay. Must not produce you. Daddy Pacho too. Master, the member saying, that ma too. I remember now, yeah. Daddy, na me tonto my by Sisia me yempabwa. Was time you watch a power, was after we. I was on the movie. Was an boy. Ah, sana mbomiti. Yeah. Ni natural nti. Nti ya na ye no. Yes. Yanku beben. Ase tiri po no. Na de nam. Ni nyina eye. Yo, what are my name? Ah, daddy, many be me bi atena. Na wayare wu yenya ntokwa na wayare wu. Ba wayale ye no musi eye me na meku no. Ya mana yare wu. Yes da. Oye ho de. Daddy mpache dey bi oye boyfriend. Oni ni shia hin na mo boyfriend ye. Daddy meneni shia eziema ho na. Na yi ase. Party ase. Edum. Daddy mpache eye nwumle. Eba ni say na wushia no. Ka me na ba wushia no chiri. Ah, da no anti krum wo takwa na oye edwuma nti na menim no. Nti wande na mehia na ose mepe. Nti ose mepe osan koye. Eche pa me fan 7 years grandson. Ye mienu years san kan bom. Meji asem na tuma years atna. Wangu na busia.
Daddy Mpacho David. I'm not going to bush. Daddy Mpacho David. Now, what's the Yes, now, what's the number? Daddy Mpacho David. No, not in the baby. I'm meeting baby. The home and away, Bem. Yes, no, I'm not trying to say. That yet now 2 years, 2.5. No, you know. Daddy Mpacho David, you're not in way. No, beautiful away. Yes, down. Yes, I know. Yes, down. No, push your way. Yes, down. Only a chance in Jimmy. Yes, down. Never answer Yari. Daddy, Tama Menetino, now on to me, yet the M1 on Shami, Nam says Hadia Menenajay. No, says Hadia Menenajay, a Memphaba Concan. Not Bakuno Bema Didi, no, so Nemia day. Fabaco Cahu. And say, or see me bemo be shame where the dear moi, no, so Nemia day, I shall for. Boko. Yes, thou. A boyfriend on the Yes, thou. Won't you show ye? Yes, thou. Now you must say, Sir Casabe show by ya, and say, dear Nemano here, and Snack I say, oh, any year, pa, dear Nemasa. Danam said they made 5 city. 5 cities. Yes, that no see. From Antonio. Yes, that no see onya. Now, Mrs. Sadia, a menti be on Mamma Hende cities. Sir Casabe show by ya, dear Nemasa and the Daddy made a dear Nana Medicina. Did you inquire? Yes, the beauty dear show ye. Yes, that. Did not 5 cities in the crowd when ya. But I know ye or ye, Juma Papa. No, you're gonna gossiping. Yeah, in person, my details, sir. Yeah, because we did not 5 cities in the crowd on Fama, and I know the mouth. Daddy, they be also in ya. Took us 100 cities a month. Yes, that. And so on ya. Or see a man a shenu, or see so a man a shenu. Is a man a channel. Yes, da. No, before you're doing. To catch yourself about Cano. Yes, da. The old mammies. Now we must go. No, on your own fire. Yes, da. What you say? Yes, da, Metiasi. A good drink could make up on General. Mr. Odin, Mr. Otia. What you say? But Metiasi man said the Wakano, Sadia Mefaba, Nemaja or no. Be coming to me for Mememianum boom, Tisadia, no, no, baby, Nam Peba, more bet to me a boy. And you go for back, bet me a show. Yes, da. Or can't some show this as a Ujano. Lady Eddie Bear 4 months. No, yes, and I then to us. Into one day me will fear me too free baby and not menenity or buy and chain too free into a beside no bar baby, my son cotton for frono. Now, Miss Umania will be for from menenity into a buy obey this on tears, yes, menini bejay. Into all harmony in an amendment, so Mrs. Adi and then medinachi near Conny Fee, Marco Bonnier money, say, Bonimenetti. No, Society, I remember seeing my uncle. Into Namasumi de soon, Edinachi. No, yes, da. Okay. Intimate soon dinachi now, drivers will be free, yet not see some no say. Sadia men check a mente do no, Sika one mamma, men checking our own triani and sign to beam. Now, seeming to me sign and in beam. Inti a 1 year trial 7 or so. Inti a year still of frame and name dim common soon a yam friend. Inti me wana, but as some no by 2 years in Pochi, ye jay 2 years a chi, and Sunny sisters in the assembly by 2 men say Gani Yale, near say almost munu, almost say baby ne kuno. No banners almost munu a yemi. Omunim se mena omunim me omohume inti no mena mabo side dua no ntokwa na ye kon ye no ye duabo eso nso bodua kumobi yes da omusi esu na mesu ye no begin is an omukaze esu na mesu ye edi na chi no afi later meti ye omusa baabi omusi ye duabo amuko hwemo he Gane ne mamme no ye na nkaba ni nto wu ye nipa foforo bedi na de no John nakaba e no se wo na obonidua. Yes da. Esu na asu di na chi no. Yes da. Anya bia mo kunto kwa bodua. Daddy mpacho mambodua. Wa modua. Daddy mpacho mambodua. Ti ese wo no mu nimu wo. Yes da. Ti wo no akunu. Yes da. Yesie. Yes da. Yesie bada sesi amentu me nkofie. Aden. Da me nam krom me koto ade mpo anwumra no mu huro me. Tesen. Omo mpo tumi amanfo bo me dua se wakum obi ama na wuagya ne ma wonsu be wubi ka be bo nti ba sa na mama tuwa betina nse o se na busua nimu wonsu ni na busua na ya na fe de ese wo na okoyi yes da me ko rented dan wo baby onu amu firi ankasa ekuro ni mu onu nti na akotena ho yes da
Nti woni ne kun san tokɔ na distance na ofrim. Be 2.5 to 3 years. De ya de ne kun no. Almost ade no woni sisi. Ade no. Ayale ne start free ni sisi. Eni ne bema. Ekum ne bema. E bema a transmogrify. Yes, da. Tiese wonu akum bema no. Yes, da. Abusuan so ka bi so na monte so asi hu abusuan so ka bi na omo de asem na beto menim se ho ne ba wonim de asem beto abusuafo nyina nipa ba ezan da omo ba omo fa kas omo skent omo ba no omo tete kas bebre omo nyina omo doso amfa bas omo ya kitane ka nti omo ba no omo abe pake kas ni wo ti nipa do ba ezan da bi omo ba 15 bia omo doso bia be 15 bia 10 no mo refie ho. Yes, da. Yes, da. I did can this at December 2 and one buy. And we didn't offer say or bang one buy, but the assem never too many. Or buy no cancer show. Or friend me say my go away, Nam see me will fear, Nam be sense why I know see your no matter. Nam say the dad I won't frame me that no see where jam me uncle no. Mpese me hu na me no din komo nti oba no say me uncle yale wati nam see o de bi menti nti wono ka say yes oba bi na aboni dua nam see me de menim sa nsem no hu bibia na mo hwehwe mu no ne nana say eye me na oni me ha me nam say ham no na wo nana osofo no wo hobi na nim ne ye ha me nti so cancer no chese wa sheda na o cancer nti monje me picture we se mo de ko ba bia na yese oba na wa bodua no oni anu wa yi picture we di akire konfoba ne se eye we yana nti me de picture no ma na nwumre na me na se yenye ne saa se me de me picture be ma wo mu bia na enye me krom be dane asem nti nkonkoje picture no ne o mo frese saa de o mo fa picture no bla nti o mo de picture no ba no mo se na chese eye me na ma yesa nti na maba amko diagnose yese wa no akuno ma mbeje picture no na nipa 15 nso me den daddy mkoje picture no nti na o mo ba na fe mo nyina bu afu se picture na ma beje no na chese no krese me na maku guy no se wa picture na se fata se ojo ade no bi enim ne wo so wa wonim ne wo so nti ko je ya se wa mfoni no akoje ti nipa 15 ba fi na se me no meka jero mama de beto me fie wura nim se one me on frɛ me na me na me ku guy no ma hwehwem o ma ko baby 3 sa me no mo sie no mo guy ni nyanwie nti o mo sie den o mo se me nkodane dua na me boye no me so mambo dua nti na me se me so me nim dua me boye a metumi akodane mambo dua o fie wura frɛ o yes da me fie wura frɛ me aso no itu onim o so nkofo ne de abeto na nim se mabo boy ne dua nti no den na me waka wo ho na me se o me mambo dua nti me nim asem bia metumi ayede aka se bia mbo dua nka meka no kore mambo dua nti o mo ma yekọ bebi ana guy ne da no na me ka cho mo se bebi a guy ne da no ye de no wafase abeto wo ya san de boy we abeto o mo ye amana wu no mo aka se ye me na makunu nti saa de o mo nyi no no mo mfa no nko na me ka se kodwo obi di aba ho no mo se me ne kodwo obi di aba akohyehe nti na me se o mo mfa kodwo boy no anko kodwo obi di aba ho nti me fie wura kan bia na me se me ni asem bia ne duabo bia metumi adane nti anche bia na meti se guy na wu tesi so mo ye yu bia wie yes da amuda so bo yes da amuda so be fie ho se si ade o mumba na papa me mum na menam kromu wa na ma toland wa me di si dan wo nso da se si anu majani nyina wo obi a papa asem no nye easy obi obohum bia no obompotumi huro me wo kromu wa ma ne mema nyina bo tutu yes da wa kum obi eja ne ma onso be wu bi ka be bo ayasemo ese Ghana ha obi antoni gonwu so ye pani so yakoda onye wuse kim enye be ya eduabo sa na ekoso kese obi antoni gonwu nipande no to say kim hey yana yiri na ekuna nikuru na ekuno eduabo Mate, ye bana odi for Joseph Mensah diagnoso. Abijafo so ase. Ne mo min ko Dr. Mensah so en kodi nkomo. Sibadu mi ba, ase be diagnoso. Ase e hunu kure wum. Wo bodua na so amodua. Santi mantema. Ye bodua sin be bia. Ya den who professional diabolist. Because chop emo. E bi di WhatsApp. Hey!
ɔfrɛfrɛ no amfa da WhatsApp o wobia nto abɔkyerewa takyima abɔkyerewa hina ama no apapɛ na ɔde WhatsApp o wokenka yɛ na yɛ sɛ ɔbɔ odua na deɛ na yɛkɔ ni adadi ka mekɔ antoa mewerɛ hoi something bɛɛ sɛ ha ɛne Araga Junction obi akura snap ɛne akokɔ ɛkɔdane dua santima wura bɛduabɔ no nso ɛkɔ so nanso bɛndɛ to bɛ ntwa to so sɛ yɛ na no nso wurate yɛna yɛ asɛm yɛn nyinaa sɔre afei yɛkɔ nkramudam yɛkɔ Presby yɛkɔ Methodist Anglican ne nyinaa nyamsomfo yɛ yɛbɔdua papapapapapa abane ka sɛ mu akɔ aba dago mɛgya so samen good My friends, ma eziema. Oh, okay. Masa no produce you. Na dim pacho tu. Masa le mema say. Da ma tu. Anyu be na oye. Na di na me tonto ma ba sisia me ye mpaboa. O sta me hu acha pa o sa sta we. O sa nka so mu bi ache. O sa na go boy. Sana mbo miti. Ni ye natural nti. Nti ya na ye no. Yes. Yanku beben. Asa TV po no. Na di nam. Ni nyina eye. Yo, what are my name? Daddy, many bema be atna. Now, why area wu yenyan tokwana why area wu. But why yali no musi a yamina milkuno. Yamana you? Yes, da. Or your what dear? That in patch de be your boyfriend. Only she a him boyfriend here. That the menini she is yama hona. Nay, ya say, party I say, a doom. That in patch a yumly. A man is saying no Luciano. Come and about Luciano, too. Da no anti crum or takwa no ye jumanti na minim no. Inti one day na mishia na or se me pe. Into o se me po san koye. Eche pa me fan 7 years grandson. Ye me no yes san kan boom. Me ji asem na to my yes atna. I'm going to Lucia. That in patcho David. I'm so going to Lucia. That in patcho David. Now what's the answer? Yes, da. Now what's the number? That in patcho baby, no, not in the baby, na mensu meeting baby. The home and away, bem. Yes, down. No, I know what you say. That yet now 2 years, 2.5. I'm home, you know. That in patcho baby, no, I'm in a way. No, beautiful away. Yes, down. Bambacuna. Yes, I don't grant you. Yes, down. Now push your way. Yes, down. Only a chance in Jimmy. Yes, down. Never in Sano Yari. Daddy. Tama menene no na on to me nye de amwa me on hwe me ye na me se saade menene ejai na o se saade menene ejai me fa ba ko nka ho na ba ko no be mama didie no no so ne me ayeden fa ba ko ka ho an sai o se me nye be mo be hwe me wadidie mu a no no so ne me ayeden a hyehye ofo boko yes da o boyfriend on it no yes da won't me show ye yes da na me say say ka se be ma hwe oba yi a en say de ne ma na ohia asena ka se oh hwe ni ye pa de ne ma sa da na me se de be me di 5 cedi 5 cedis yes da no si o for man 20 ni yes da no si onya na me se sa de a ementi bi ono on ma me 100 cedis say ka se be ma hwe oba yi a de ne ma sa na de gina so daddy me de didie na na me de gina so didie nko a yes da de bi o didie a o hwe o ye yes da ti na 5 cedis ne kura wonya abada no ye o ye adwuma papa no ye Ghana gas pay in person my details because ntina 5 cedis ne kura no on fama na no de ma daddy dey bi o se onya tu ka so 100 cedis a month yes da and so no onya o se ma na hwe no o si so ma na hwe no onu so se ma na hwe no yes da na no be fa o ye den tu ka cho se fa ko ka no yes da the obe mamis na we masika no on the on fire yes da what you say yes da metiasie akutren ko dini mako na ponche ne ho no Mr. Odi ni Mr. Otua what you say ba metiasie ma no said the waka no sa dia mefa ba ko na magya ho no bi come to me fa mama mienu mbom nti sa dia no ntina no baby na mpe ba ko obetumi aboa me anti ko fa ba ko obetumi ahwe wo yes da okay some chiro di sansa wo no daddy edi be 4 months no ni tamtiti yes da na ye den to aso
Inti one day me wo fie me tu free baby na menene tia oba ye nche no tu free wo inti obi se bisa ya na oba baby a masen akotena foforo no na me so manya obi foforo menene tinti oba ye no oba ye dede so onti ase se menene bejai inti o ham ni nyina na me so me se sa de ende ne medi na chi ne akọ ne yiri fie makobo ne yira mane se bone meneti no se sa de amembe si ma ye nko inti na me so me de sum edi na chi no yire. Yes, da. Okay. Intimate soon in a china drivers will be free yet and as some no say Sadia men check a mente do no sika one mamma men checking our own triani and sign to a beam. Now seeming to mean signing in a beam. Inti a 1 year try 7 or so. Inti a year still of framing name a dim common soon a yam friend. Inti me wana. Asem no be 2 years mpwachi yeja ye 2 years echi ansa ne sisters no di asem no be 2 benim se guy ne yale ne yese omuhwehwe mu no omuso ye oba bi na ekunu na oba no so omuhwehwe mu no eyeme omunim se me na omunim me omohume nti no me na mabo sa dua no ntokwa na ye ko ye no ye duabo. Eso nso abodua kumobi. Yes da omusi esu na mesu ye no begin is an omokaze esu na mesu ye edi na echi no afi later meti ye omusa baby omusi eyeduabo. Amuko hwe mo he. Ga ne mamme no ye na nkaba ni nto wuye nipa foforo bedi na de no. To no nakaba e no se wo na obonidua. Yes da. Esu na asu di na echi no. Yes da. Anya bia moku ntokwa bodua. Daddy mpacho mambodua. Wamudia. Daddy mpacho mambodua. Ti se uno omunimu wo. Yes da. Ti unu wakuno. Yes da. Yesie. Yes da. Yesie bada se se mentumi nkofie. Aden. Da menam krom we mekota ade mpo anwumra no mu hulo me. Tesen. Omo mpo tumi amanfo bo medua se wakum obi amana wuagya ne ma wonso be wubi ka bebo. Nti ba sa na mama tu abetina. Nse wo se na busua nimu wonso mi na busua. Na na fe de se wo na okoyi. Yes da me ko rented dan wo baby onu amu free ankasa ekuro ni mu. Onu nti na akochira ho. Yes da. Nti woni ne ko sa ntoko na design na ofrim. Be 2.5 to 3 years. De ya de ne ku no. Almost ade no wo ni sisi. Ade no. Ayale ne start free ni sisi. Eni ni bema. Ekum ni bema. Ebema a transmogrifier. Yes da. Tiese wonu wakum bema no. Yes da. Abusuan so kabi so na monte so asi abusuan so kabi na. Omo de asem na beto menim se. Ho ne ba wonim de asem beto. Na busuafo nyina. Nipa ba ezan. Da omo ba omo fa cars omo weekend omo ba no omo tete cars bebre omo nyina omo doso. Amfa bus. Omo ya kitane car nti omo ba no omo abe park cars ni wo. Ti nipa do ba ezan. Da bi omo ba 15 bia omo doso bia be 15 bia 10. No mo wura fie ho. Yes da. Omo ba. Yes da. Ade di kan this sen beto ni no. Ho ane bai. Enu de no fase oba nko ane bai. Be di asem ne beto me. Oba no kan se kire. O frɛ me sɛ magi we na me si o me wo fie na me sɛ sɛ hwan na o si e yo no amata na me sɛ de dada wo mfrɛ me da na o si o we gya me ankre no mpɛsɛ me hu na me no di nkomo nti oba na o se me ankre yale wate na me si o da bi mentie nti ho na o ka sɛ yeso oba bi na aboni dua na me si o me de menim sa nsɛm no ho bibia na mo hwehwɛ mu no ne nana sɛ eye me na o ne me ha me na me sɛ ham no na wo nana osofo no wo hobi nanim ne ye hameye nti so cancer no chese wa sheda na o cancer nti monje me picture we se mo de ko ba bia na yese oba na wa bodua no oni anu wa yi picture we di akire konfo ba ne se eye we ana nti me de picture no ma na nwumre na me na se yenye ne saa se me de me picture ba ma wo mu bia na enye me krom be dane asem nti nkonkoje picture no ne omo frese sa de omo fa picture no blanti omo de picture no ba no omo se na chese eye me na maye sa nti na maba omo ko dago no so yese e wa wa no akuno ma mbeje picture no na nipa 15 so mbe den daddy mkoje picture no nti na omo ba na fe omo nyina buafu se picture na ma beje no na chese no krese me na maku guy no se wa picture na se fata se ojo ade no bi enim ne wo so wa wonim ne wo so nti ko je ya se wa mfoni no akoje ti nipa 15 ba fi na se me no meka je mama de beto me fie wura nim se one men on frɛ me na me na me ku
Ghana omo hwehwem omo akoba bi 3 sa me no mo sie no mo Ghana nyanwuye nti om sie den omo se me nkodane dua na me boye no me so mambo dua nti na me se me so menim dua me boye a metumi akodane mambo dua o fi wura frɛ o yes da me fi wura frɛ me aso no tu onim oso nkofo ne de abeto nanim se mabo boy ne dua nti no den na me waka wo na me se o me mambo dua nti menim asem bia metumi ayede aka se bia mbodua nka meka no kore mambodua nti omo ma yekọ bebi ana guy ne da no na meka cha omo se bebi a guy ne da no yede no wafase abeto wawu ya san de boy we abeto omo ye amana wu no omo aka se ye me na makunu nti saa de omo nyi no omo mfa no nkọ na me ka se kodwo obi di aba ho na omo se me ne kodwo obi di aba akohyehe nti na me se omo mfa kodwo boy no anko kodwo obi di aba ho nti me fie wura kan bia na me se me ni asem bia ni dua bo bia metumi adane nti anche bia na meti se guy na wu tesiso mo ye yu bia yu yes da amuda so bo yes da amuda so be fie ho se si ade omo mba na papa me mom na me nam krom wa na ma toland wa me di si dan wo nso da se si anu me jani nyina wo obi a papa asem no nye easy obi obohum bia no obompotumi huro mi wo krom wa ma ne mema nyina mbo tutu yes da wakum obi eja ne ma onso be wu bi ka be bo aya semo nse Ghana ha obi antonu go nwu so ye pani so yakoda onye wuse kim enye be ya eduabo saa na ekoso kwa nti no wa akra na meme wo nzima wo nti oja me wo kese obi antonu go nwu mema ne yo ho ade ema busia hey when na net yes da dan ba ko ni kuru na ekunu mba na meme wo papa no nchen Mate, ye bana odi for Joseph Mensa diagnose. Abijafo so say, ne mo min ko Dr. Mensa so en kodi nkomo. Siba du ba. Aso kan asa na nzemi na to chitame. Mu sa sa na nzemi. Odi kan ware, eboa. Yes da. Ai na umienu. Yes da. De odi kan o hwe oye. Yes da. Ya so umienu wa hwe oye. Yes da. Anu no so tu kwan ti da minyin sen na oja me hokoye. Be wa. Ti wa pa ni court. Aha, no mbaye. Tinam so na wani gu ye. Yes da. On the jaw. Yes da. Wo san kofa boyfriend bio. That in patcho David. Ti say ho shia we no. Yes da. But now nim say o yire. Yes da. Na prince so. Na di na minim. Na unim say o yire. Yes da. Na mza na prince so ma no. And so be also 5 city die nkoda mienu na no o cha design. 250 pesos na man kola na what design. And now 1 city no for 3 cities. Mami? Yes da. Na unya juma. Da na me ye juma. Na 5 cities dey then 5 cities. And then koda kura in some school go. Yes da. And I want to know there, Mr. Mbusa. That in patcho. Na then 5 Ghana cities. And then Ghana COVID-19 dey me 5 cities so he talk. Na 5 cities. Ati ko se ko fo di pa fro no enhwe no de o mieja. Ada in na life diagram. Mami, sabi boti onye fon. So wa hwe ka kire wo. Yes da. O mirror ka kire so onye fon. Yes da. Na mpenu. Na openu. Yes da. Na openu. Yes. Do you 5 cities? And it's open the and get 5 cities and try. So openu. And you only 5 cities no. No nim say open wo. Yes da. Yes da. Entina sabi obu kwase ano. So nim say onyo ho de. Yes da. Dinamo twe. Yes da. Afiri ha se de okọ ayi bonika no. O kan gitu bi. Yes da. Yes da. Kan ka se no obi ante. Yo da. Nsa agro ko oboka o. Wa fra dance ya boka. Mama wanya hwe mfiri ho. Isi yade ne bema ukojoto. Wi ase ase wo ana waku no. Na oye postmortem no ni ba bia ba no ni mpna. Da no o mpna wa akra. Onso ni na busuafo nim no. Bikro okwa akra na ntokwasi oni aboni dua. Na nso wo na de aso awo. Sansa open nti 5 cities. Onse ti oni atete onye su obesu. Nti adwuma oye na oye ato asase na obesi so fie no. Yes ta. Te say ye huru so e ba ifu yi, wabodua ku obi, obeda akwasase ne so.
Blocks and baby are castle. I'm a raho. Binamo Junior Ma, Cassia, no more dear him in your mamma. Can you be cry free? No more castle won't couldn't put the ankaja. What talk or the Biafa? Is it Miss 120 but you only scouted you. Yes, dear Sotra, near Crusa. Before Nekonu, professional diabolist, one Nekonu, Waku Bikunu, and then I have a who's a man. The major Bahano. General Johnny Bahano. Only for Joseph Benson Mokaba. Ever say was so never. Fabaru no cough on Dagon or Suni, Naya Sampa, one Abu Yakum Bermanma. This is in Berma, could you talk? This is one Eguno, or that one that could have been so 5 cities and go here 5 cities. 5 Ghana cities. Nasa want to mean Gosso. Or to interview. Batman, your friend is saying. And you didn't young Fanta get to a general. Can I get to a general? Okay. And I also didn't say. I presume so, Mr. Sammy will now win. I am Margaret Nekuno. I'm Ramison if I know one Cobenkum 10. And you're Nekuno. Odi for yensa musa uno aye obabi na aye ne za ampase do moka no obabi ne ku no pese musa sam wo na wa wu no aye hu ade amra mi seni fa yale ankasa ne ku na enko benkum 10 odi for aja yare na hu ade yale ankasa ne ku no no bi ne ku no Todi for one ma me no fa se mo tete na nyino woti ni so wa se nyino zo mu tie wiase mu nsem a odi for asem na aka kire wo nse enu na se bia mu tie dia oba ni wo ndi oni mo hwe papa ni wo no ba we ni mo hwe nti ma mo tenete na mo nsa won so kra na ndi enka ho kra wai de on odi for ensem se we ni ire chi no se no se we ne mpran no na we chi na ma ni bi kan wona say Musa Sam who didn't design Margaret Chinuna or sour ma for ka Margaret I'm running Zenifa when you are baby and Cobenkum 10 no man become but if you was the last one and sana yet party number 2 so you must say ni no or baby na boni duampa a man be na boni dua person Musa Sam ni na wa wunu oba bi na boni dua amra mi senifa nye dua boy nko benkum 10 ase anye duabo di mame de be ne se o de ha kwa de fa anwate enti ensu denti na wusu ka cheme denti na wusu minya fia mako onya fia beko ai awa yifa minya zama mako okrom no yes ai fa nzima mi wezi ama obese utwa so na akọ minya fia nka mako fie kakra ọkọ chọn kakra se na wasaba na asase no obi amane nto that me pesa meton ana obi a omodi hu producer hu no onye hu adwuma na onye imane to a bomodi na free ho nkrodo so a ye ntrafa akonye nim gwase babu no kofa hwem wase owuo no ne hu bia ne hu mu ade na osi hu nim bia ntimesrew obi sepe mu producer asase no hwe obeto onto ne fa ma kotra bi na jo ahome na dwene ho na we anya futusam kasia odi azie anya futusam kasia anya bida party unru ba bia obenye kurumi na ware bye me hwe akura ho na ye dawo dawre chi hwemanim don hwemanim dawre chi hwemanim I'm off as Nasri Kaka. Nina, a mogu. I'm for Patrinum, Patrin, so a dear no dear pa. Yes, I could not run or him. Make us a plenty of Belfia. And none I don't come Mukuno, and no Gomukuno. What you are saying is Subrino. Tisia, I'm hospital. Bonnie Messi. As soon as Bulicum, you Bulicum Saponchi. There's a hospital in Subrino is here. I'll go to police from the hospital. The another channel. You're more than Nakasa. No Baku, if you are also. Yes, what one or TM, didn't not TM. Or better was him. If you are seeing some dosu papa, caveat in Mabaco. The go,
me de meka ne sɛ on sɛ abrante na opement no mu sɛ ɔbaa bi kura na yɛ ne sa mu ɔbaa pɔte a ɔmo de soboɔ ne bɔ no so hu ti me nua bɛɛ na nanim yɛ abusua ne hare tina nkomo de eba be sanka ne wiem no na on ne masua bibi ka ne nim sɛ opo ɔbaa na ɔbre a ɛma ɔdɔ no ɛkrɔkrɔ no on so hu abrante no 7 years o ansa na ɔne ne hyia mpa so agudiem and so still sem found in fear crowd obi delay obi so edi say bantinye janye yehuni yenyempo minim senko be ma de opo ba no atwu mu a sa na man dodo na akra nim na we di atwene mu 7 good years so still na wod na dwembo ne tetenkwanche tetemuram wonya agopraman di so agro hemre bi obenhye wo di ane ne mentena na wo di hese ubenyu obi on na be hwe na me de mba ma bedwam so obi hu no obi nkeka we mu nyina fra me mate Ghana hanom so kodi ni se hu ese me nyina anye de go se metie na me no twempra na me yire no a na ka cho se oh mo obi mom e mo akoma na ansanko ano na me de go se o ye gay de go da bi na so nim je na yire me ne adan de go me se oni me je na yire ne me no me ntia me se me meti we na me o se me meti we me Missy Meti, what you way? They're going to Pacho. It mimeti way. Now me no be. Erchem prana made them. Now the catch him say, oh, and then will be more coma. Abrantiano, I say no, than what to the system with Dreso. When me say, Daman Paswa with your yard, DNTO, Media, made the system never walk coma. Media Mr. Bema Bia and Adrian say, Uno about one now when your audience on any better I could see say yes to Beba. Mr. Norman Dan say as out to telephone why on who and who and Kawent ya foresee a better now we the wrong and penny for say Abwantatia when we said Tred and Subu a Jan or you. New officer said Jacronania de Benwaton. Do come saying to them a calco yes a memana or more to tell him maybe who or no Konomuka. Or no one swa, Con will be my father and so not to tell who sa now did that so Nanke confirm you fiancia or Ben's better and then on this time no Udnam Duman who says a doom. The go me say na no me hwe aba baby me say na tu good trouser pass me nkene ya de kokwan so na dinati no wusugumi so anam se awurade so be fa akwasi ada ano papa timi kwa Wesley Methodist na di communion na de nyame na abo the go ma no mo ha yekuma se awo se se otena se se won se me hwe na ma me ntasuo me hwe na me fi misim ne wunzu afe ngozo na the go say boko de boko pa asem na de be ma sorry na mo me ka ko wie se no abaya kama man huni asem we wanu ayakra na so beto no pe wan wi ahonsem na be ka kire no se de oba tia na wote no na wo ga de kaka ese dwanam udi be dan so sa na on nyame atwa ne nkwa na so no kronko no nkwa gina mu nkwa brante we che pa adwiri we na odi TV asi da gon ka mu aga na me da se ogoro se ba ko de di kan oba no ebi anene abi afi no bi a amati saudi we se bi se memma omuni ma bitia omunum sa kwa no so edidi a wono ko wono oba netie no do ba ne ko abonti no ko jiska ene e wo sa omudin de ma omu sama de go mamni kan fa asedama na namu enura abaya said abusuan adoye bobon sambi tina namu phone ha nanamu bebi awo bia na I said e da wase yo hwe we ni oba bema no woni mi di ye frɛ no amu ye frɛ mo etwe police ni bia sankrofo no bi omuni oba omuni sa ma ne tia wonim se bi okwa no oma ne condom mako 15 okwa abontin omusa ma no mudi no kure pa oma ne condom 15 a so okwa short wa e 10 cedis a 15 no onu se wo ba fi no wo de 150 Ghana na ebe fi so bana ses kana ayini swat ne scan so ma wo de beshim wa ba wa wie no ono asa wa ko dwan no ono wa ba beta wo na beta atare ahye no wo na meme ne duane adi sankrofo ni bi no ana wunya asem a na ba ma ne di akiri aba ba kon de ama wo so bi ti siwa wo na ba kon de ama wo
anu bi na so ebi obi ne kwalaya no aka kyerɛ no wɔse obi be family makɔ no asan frɛ wɔse mesrɛ ana mekɔ ha eti atete ne bra anu bi na esi wasafo no sɔnwuni oje wobutu ɔbaa so ɛne ne daw do de kɔnɔm ko asamado yes obutu ɔbaa so ne daw de kɔnɔm ko asamado ne ho mada ana ga eti akyem mu alatafo ne bi omko yi akware firi ne so kɔnɔm sɛ no no mo to ne firi papa mo hwɛ fom pu omo dan ne kɔnɔm sɛ ne bɛ ma ho awu sa amu ebi no police ebi no yero no obi obutu ɔbaa so ne ni abra la sɛ sankrofo no omo die no bi no okay ɔbaa no ɔyɛ ɔbaa no ho ɔfɛ pɛtɛ so hu bɛma no ɔpɛ no bɛma wale mienu miɛnsa yɛ bɔne bible ntia so bible ɛfoa so sɛ bɛma wale na enum ne miɛnsa ɔbaa na ni kwa sɛ wale mienu ne miɛnsa yɛ sɛ wokora yɛ adwamanfo no an kakyɛ no ɔmo nkɔkyɛ ɔbaa no sɛ wei yɛkɔtɔ no so pɛ na saa ma na bɛma no wei eti ɔbaa ma no so wale bɛma mienu ne miɛnsa okay eti de metuma srɛ ne sɛ bɛma na firi mu a momo fo so bone mo oba no ne mema ye na mo ne yenye o yenye nyina mema ne na mo no oh do na masa ko hede nipa bi ye mate eti mesre oba no munya oba no na oba ne anya sumdie mo ko hwemu so prophet hwemu no so ye ne kun no eti se mu so ne kun na do ko ye kun no mo mo ne enane esa nane ma bono so ne kuna so so wabia na so bona Daniel na even so nipa 50 eti ade ti se mo ko ne so ekotata no wabeje picture picture na beje on ne picture ne no ne phone ne wo so eti me fa ma o ko na se bibi on ma mo tare sa me na bo me so no na eti a hwe chef isis na wo ka no adon betra say ne mai miensa oba baako na oba ko ma 2 cities akasi otumu no otumu 3 cities owa okay mate agora ya batu aso ejama nso o cancel city e hein yefa pa to aso na fe ye monte to na imbi ahomantuma me ma chance ne na bag bo agide de ukosku yi you know smas ne to na ye nto aso timalak me ba chope kente papa enkenso afa ye design bia bi ha timalak na esoko yo kente bia bi honom na afa nso so Oyo bi apa GTP, New Style, Dumas, Anase Binta, High Target, Polish Cotton, Laser Hodo, Shoes, Bags, and in Acadia, Bamodia, and Jube Biasha, Timalak, a Hona Selco. Minka say, would to idea if 300 Ghana City Dicona, and can it 3 million Adicona, Emodia, Nedia Bofia say, Chine, Edia Bro. O kwa so de person ho yefe wedding na o engagement o kwa adwuma anasa event be kwa na to ese o ko Timalak na o ko je o kente papa GTP New Style Dumas Binta High Target Polish Cotton Laser Hodo Shoes Bags oh esum ho kama aye Timalak ho na ese o ko Timalak e wa hinsan bonsum aye Church of Pentecost Street Mpe on Alphabet and o Abrusa Krum Timalak ye adwuma efi dwada ka pe memreda upon on Sinifa Ekosi Anunonsia na Timalak Watum. Pusa Humani in Gama was 0249 013 177 0249 013 177. Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. Brahma Atisai Boko, Mehoya, Udin. Ini Talata Sedu. Talata Nyamari. Talata ye krum brada dia talata ye krum ni slim he boku talata ye brada kese minia hadia ka ye brada krum dia talata what did you say manya 37 years eju me na o ye o me dokuya odo ya che che kakara o wayire omo ye say we ba ko da be na ba ko be ka ho kire di odi ba ko be ka ho vampire yo anyumre be ba ko be free bo ban nsuo so via lai do na nim se me di talata sedu ene se me ba na yare na ja edina chini bia se ne be ya ebitima ye ne yare sa ndo ko skukura so ya
antimansi sade no ko selem kura tra ho be busum be miensa etra bia ayeyi e bia ya na me wal kura bate dum kura ya no use me phone tie mo pa amanfo de omo ha ba ama mo ye de echen de we kura entina ya tina ba ni se mo mbo me talata oba na se bema oyo ba wadi mfie zayin yes 9 years mfie enkuno talata yes wadi kan o madika o nkoda zayin ono kura de penini onya be 12 years mfie du 12 years mfie du mienu ansa na wo we ana we so na wo chesa na wo ye den talata emu atwene do na 12 years afi na wo che den talata de ana wo jadum ye na na yankopon se wo jani dum ye den dum ye ne yambae na wo twen kakra pepe wo ye olufriji monchom ginigi anas all fall down ya venti afrukutu onyi na ye bi pepe medase e ba ni se no yare ne wo no na wan yare nteme wo mu no ana jubia no watasu pa no su ko da dia se dim se na jodi osu a e se bia ope nufo na ere na yesa anti wo mu na osase na ante kakra na woduru se yede no ko tum school na wo school ya danajo enu se o tiam prakope enu musa no se ada na se ase bibi efirisoro atna ne nan so manfa ya se minim se bia wona ne yanko na edano na ebia ne yanko pim ne nan no o ko skuba bia no complain ne nan no se eye ne ya benkum no ne nim se ya agura manfa ya se kwa na ekosoro afede otimba na woloko ade be ken obeko school nkura dia gese ye force na obode no ko talata asem si he esi ye bo my Sophia lie oda no tasu ono tasu na yunde no odi mfie sai ono nya be 3 to 4 years no super ti da otiam no na jo na sawia na jo pa na bo sai na bo be na jo be 12 egoin ti ebo 12 bia no osu na osu bo 12 bia osu talata sa kwa nso ya o time ne me time ne me use phone kura nti ebo na judumi no bia osu dumi no bia so pesu bia kola bi wo ya no pesu ndi mi ni fa na sai bia esu no osu ne keke talata aya abo bisu sa odem otisa abo bisu dia abo bia ya no metan hu se ne aye breku anadwo 12 no breku no hu se sa na wotwe na asem no twam ho bane ato aso wote wiase mu nsem aye sunsum nsem o mu odin headquarters say malaria fever wadura ni nyadua heba That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say aqua no many. Prophet Joseph Mensa, Menamate Bible Mushim Ghana, Hamenamate Bible, I had the Shishab Yam the Bagana. A kind of crack, mouth be left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukumu. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Nyaye, who be grown and behind when the bushing. And now whom been in your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some now your problem here, make catch your print. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem while a flu and I say flu. Only problem. Just the old problem one said, just say be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are tracking. But so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the prophet Joseph Mensa, may cancel your baby. Oh, bar prophet, menam to me, grow candy. Ma be a doctor say, won't will be. We be a dear crown, men to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obu ha now was some now problem on the Nukunu.
wobɛkom na afiri bɛrima no ne nyinaa woba yɛbɛkyerɛ wo Prophet Joseph Mensah Kumasi kurom ha me wetimetim Tebuom Bola Junction etimetim Tebuom Bola Junction Prophet Joseph menkɔ na mede Bible yɛ hwehwɛ mu so bi yɛ bia wosuasua me wohwɛ Adom TV a from 2016 me na mede Bible yɛ de hwehwɛ mu de baayɛ me de akɔ Adom TV saa so bi mu yɛ bia yɛ copy photocopy Kumasi a me yɛ dwuma da na benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me yɛ dwuma yawda na me menda nkɔkɔ de Trado Salvation School onso me yɛ dwuma the friends kwesi adanko a hwɛ akyira be yɛ ni o yɛn yɛ fɛ na kyira be yi Psalm 91 enima do okron baako we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere ya de wo so me say what the Srana Pani and Napani. Now the Obiso when the Bonnie and Abbey or the Fantra and Agadi. When I cheat be you or was my become one was and we a favor oil, we need the answer what we are doing, Obu and Grata, some I and a day. Sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say I was in Siana de Cacre same. What they are slow when you know some case die. Who need problem be a being? For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensah Makram. Ini Talata Sedu. Talata Sedu. Talata nyamari. Talata ye krum brother. Brother dia talata ye krum. Krum ni he. Slim. Slim he. Boku. Talata ye brother. Kese minia. Hadia ka ye brother. Krum dia talata. What did you say? Manya 37 years. You me now ye? Oh me dokuya. Odo ya che. Che kakara. Wo yire. Wo yire. Omo ye say. We baako. Da be on baako be ka ho. Yo kire. Di odi baako be ka ho. Bon pai. Yo anyumre. Anyumre be baako. Me free bo ban nsuo so via lai. Do na nim se me di Talata Sedu. Ene se me ba na yare. Na ja edina chini biha. Se ne be ya ebitima ye na ne yaresa. No ko skukura. So ya antimansi. Sade no ko selem kura tra ho be busumbe miensa. Etra bia ayeye. Nene bia ya na me walos kura bates dumura. Bina ko dai su. Wada wano disa bana tiem. Anu. Wati o manu no. Kura no fia. Don Richard in phone betu. Facebook and YouTube among. Kura no na asa afin mo nyam fie nsa. Kodo nyam fie nkro e ya bra hosem. E sunsun nsem anase e yade keke. Obeti mo asem sisia. Kennedy digital satellite. So a crazy promo. Ampa promo here very very crazy. And it's saying, when you got 55 inches, 4K smart Android TV. And Canada 3,000, say a year 2,499. Made back what you're free. It's auto back buy one get one free. Obi Anthony Canon call Canada Australia. No GB quality LED digital satellite TV to go Bruja. 50 inches and no a 1,799. 43 inches a year 9,999. And after 24 inches and also a year 4,499. 499. 19 inches 349. 17 a year 299. A coye papa, be at all back free. Double to be at account. Uto do cry a modu account for free. Or a table top fridge. A year 549. Double door fridge and also a 749. Now for your money and a year quality touch screen laptop dual core i3
I5 and afei I7 can you say a crazy promo ampa me ankasa kwame gong me dago no so a me tumi say a very very crazy to be able to can offer no nyimbi upon one jida fida Kenny ticket satellite on first floor from the plaza store number 21 22 no aka mo this is man na Patasi Main Street Adum House Patasi police depot cheope ba ko se honum and after so be a new branch Accra Wager old barrier or traffic light Canadian South Canada. And you may any kind of link about 0244 385 128 0244 385 128 and 0207 65 3031. Can this be on a crazy promo? Crazy, very, very crazy promo. Upon my dinner, that will be on your own free. Verma Plus Limited. Verma Plus Limited. One and Samuel Jumeni. Prostabite capsules. Oh wow, just what comes here the Uka Kremeba, which impants are just rubber. First, just 10 just as a beer come. Oh dear, Nhyira, Ubanyao, a circuit, a prostabite capsules. X-Drive capsules, X-Drive. Ever drive up. In fact, Chimmy, 2 boys in Chimmy, X-Drive capsules. I don't know. We have just if you have interested. If you have interested, as of Ferrari, and could you X-Drive capsules. Muswadina, X-Drive capsules. See here, X-Drive capsules. One extra pitching experiments. And also, I have a room. Misty and room have made as a for the beton lobby and Okabudi, Benjamin in Robia, and your prostabite capsules, Nafi, X-Drive capsules, if you Verma Plus Limited, 1 and 2 up to Ludono, and Verma Plus Limited. I want 0244 3707 02 0244 3707 02. Angel Dominion International, sorry, I want to copy for Joseph Mensah. But if you have Frano, Epirifano Santifano, the Bible in Safomano, Sakwe, Cornefa Kudijuma, and Papano, or the Dijuma Papa, said I name or Sula Kofa, Angel, Protection Oil, some 91, 823, about just will be a Kojibi, and Patuopa, a BC, or Bushum de Biada, William Samson, this is, you know, that they come to us here, you flew me out to about and for spiritual attack, controversy, and so Koji, Angel, Protection Oil, some 91 and 823. Now open favor party and yes, Sam 23 and Sokoto. In Show FM, security checkpoint, ABO, Germany, Frankfurt, North Peter, Osemensa, US Virginia, Rossington, London, Mitcham, CR4, North Lady, Berry Street, 91, London, Honma, 900 Gent, Isaac Yabuati, and so Kusha Odi4, Joseph Mensah, or at Metimbola Junction, Juada, and Afib Nada, and so China Obetansi, or China Bayajuma, or at Metimbola Junction. Goda or Concrine, Hefana Woko. A Stadium Jarvis on a Stadium Jarvis and also a Yawada and a Memeda. Yawada and a Memeda. Nkoko, Trado Salvation School and also a question only for Joseph Benson numbers 055 4477 959 055 4477 959 and at 0504 6041 22 only for Joseph Mensah Power Specialist Herbal Clinic. Yaribia last stop anyone as you Oko answer Hunto Uduwa lab and massage physiotherapy, hepatitis, typhoid, ulcer Mutuasia, hernia, Amashano Manadani, and two uncle the football case, sexual weakness, blood pressure, powerful to us here, Emmabu, hair button, herbal powder and mixture, a immune booster, Kenya, come on, Mojan, Asopamina, copy the me, hair button, herbal powder and mixture, cough care, herbal mixture, who hair, away, Neko, Jirikati, who be just about the same Australia, the second go, the machine in chocolate, no, bear money to go home, bear money for him, bear money to go, Jirikati, and tomorrow, walk on diagnosis, doctor say malaria, here, a malamix, a malamix, when no entering to Sura, here, tonic, not account in the area period. Number 2, only the Unimbra, and a so good a power specialist restaurant. The only beer be on them, the only Kuya, a Kuyi, and Conas of Power, Miakasama diagnosis, and one Kuyi, a so from that Paisita. A drew a year weekend, a special Tuesday, if you move to Abetia, or power specialist. Restaurant, Tonsu Fayase, on a weekend, just bro, filling station, very more pair. Numbers in here 0244 544 422, 0244 544 422, 0200 3838
31 odi for Samuel Power Ministry akwanche papa omo akwanche and so from na shase eye juman 10 odonim no cancer mudo show odosem no cancer mudo show omo akwanche enche na shase eye juma anye wasi musa se worem sem ko ye juma sem ko ye obi asrai wa tira se ojo bara na be ma no omo ya tiro no mo akwanche juma sem ko ye ni ma sintra se otuni kasala wan na ni ma ko ye kra promotion now pep odi for Samuel Sibra no show se akwanche obabi chance hoye headquarters. Our Kumasi Nhyira traffic light a Jama family house. I want to be motive for someone. I want to be a cement server. Our Asokari Mampon, bank lynch up, marketing chair. When I move cement server, not for you, or swimming conscious or transit counseling. A Jordan Cosimida, and upon the Shani Franco, see we are not me and G for Samuel. Now a pound push up money in common name 0504 588 454 0504 588 454 and 0278 40 5519. Odi for someone else, your headquarters will be Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. If I come into what's here, Namie Anatomy and Show, phones for Samsung, Nokia, Itel, Techno, Infinix, Huawei, Alcatel, Nafi, HTG, Apple, Biohonum, Satellite TV, Sinis, Skyward, Nafi, Asano, Hard Drive, Transcend, Toshiba, Seagate Memory Card, Accessories, Isumo, Obia, and Kojidia. Branches back, and also Anatomy, Adum, Abu Bazaar, Ufanako, Ejaba House, MTN. Office enhwɛnimu pɛɛ ɔnso nsabɛka wɔn afei adum mfinako YFM office mɛkɔm hwɛnimu prudential man hwɛnimu na afei Q4 clinic hwɛnimu KO Morogo mfinako MTN office to be ahyɛ so Franco spiritual deɛ ɔtɔ adeɛ a ifɛnako no duku si awia no bienu ɔma ɔti hyɛ dɛ hwɛnimu Franco ɛfɛ yie pa wei akyɛlɛ sunfun a wɔde ma wɔ fɛ 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0501 538602 Franco, home of quality phones and computers. India spiritual doctor, prayer and healing palace. Akoda want to mean kasa na se want to mean nantie. Yade crown crop, efum na atu akọ, oda no adwonso nko ye ho apani, isokrubo mfataw. Be ma na ketekete, esoko India so no any boy edima wo. Gonorrhea, na nyina betu asa syphilis otu ase na face spiritual problems so. Warim sense bi wa counseling ahodo enkoyi ebetime sunsun nsemo promise and fail galamsey for sikawe boom super wato nsemo tintin akọ na onyi gra wan mfiri yem love me alone be ma no oba na obedo nko a India adwuma hima kokobin 18 mu oboase kwa so ne signboard nipansa awiadam oyadwuma yewada efiada memeneda na afi kwasiada 0240 553682 0208 297-825. Uti adi asantima bosuo. EWIASE MU NSEM Onsha 104.5 FM. Talata mesama kwaba. Ya ja wafa. Talata. Wafa. Osa akwalanda hono tiamu. Anua no. Na bosen. Ana jube ya 12. Ano mabi besunye. Brego rone ana omusun 12. Ebo 12 bia osun. Osun. Na da nchen. Oh, meneno no ne irina ya. Ti otiamu ye den to aso. Oze otiamu sam. Manfan ye ne serious say bia ebe the problem bi betima ba kire. Na minim say bia ye ka bob ne yanko no bia penin na ye dey. E de ne san ye 9 prano. Nti e sa no o ko school ni na no complain 9. Timi ba no otogusu. Anadwo na mo ye den. Anadwo ndi say nim say koda bia dai no. Say na modum light. Oh, there ne light o. Light o. Light o. Ya no oda. Ya oda ye hu. No tiam prakope. Mo sori ko ne nchen. Yes, sori ko ya da ka te ba kokura ya. No da mo finfin. Oh, da ye finfin. Na mo ye den. Say minim say ya koda de bia dai bi na were. So ya ntimi krokro no. Na dai. Kasa de ken ya no ba o pie na pie. To pie me hu problem bia. Ade for me shamo don reach ya kwa na no ewo YouTube and Facebook nti wa pese ko body na ko hwe bi. Akwa na no na mo twa mo hwe no. Akoda onya emfie nkuro no ohwa aso bia afi no onya be emfie be miensa. Na no say na ye ewo YouTube and Facebook mo hwe de akoso. Ye nto aso. Nti e sa no. Ebi do di yango ne ko school a obeba no. Geso bo ko ja no. Ontimi di o mi kibiem. Geso no twa na o ka kire. Debia sa na eko nti wo mwana meyiri papa eyare ye awo slim na obana eko na me se die idea o ka to ja ne mamia bia me so minti min ko ejima nti won fa nko
nti odi no go duru slem na mpeni fo hu sa no say ene on be yere on so be try fight say bia kola beti ma yene yaresa ono ja na bae nti wo mo ano me frɛ me say kola ne nine still la benkum no still la entimi ya yi nti wo mo ano sa da be slem no so sa no sa tiam biem se bibia sa tia ni fa no so ade ke ya na ba kono so na afede ni fa na akoka bo kumni na afede na ya west am friend bo man de ene metumi na koye me koye na me de nanti bia papa bi so betima ye mboa na ta obetima ye mboa na just me pete pa brebu wa me so fai pa me hu kire me ozo mpa de yes e pete pa brebu ewo esrim ho sando de obetima sa akola na ya de dinsini pa nti pete brebu fabra pete brebu pa me so fai papa me hu kire me bad me ai me de koye na o se just obe utimi sa akola ya de just ono mu sa na ho ya de ansa yes I was akola na ya dia akola ya dia na betima dan e ba ono no so afeni me hu se o ya dada me e bia wontimi bo no kura obo sika no kura na be sorry me ye gima me anya sika no bi da no so baji say so begi 50 million me bana hwese o 50 million free talanta wa breye papa Press Herbal Clinic amo ultra modern state of the art clinic more machines are hodo de dago no so ni pedua ma ho nyina mo so ano so ya de bia no amo kio no 100% herbal remedy to be ancient so into Americanco was here the best if you baku due to experience here pa Dr. Obrempon and no e pa so be into American fan how mra blood pressure also mean can say okwa mo dey na check your pressure oba na what check be say yes cyber pa diabetes mo dey na check your sugar level oba na what check be say yes who so from here the whole day also the 3 days per go no syphilis o dey poa or the nansa per eyi fro so kra o prostate o Johnson tentem o si enkoye o na twebe no no che say edru el baby Dr. Obrempon anon na se mfra wo hepatitis and also the typhoid or ehojuma hypertension ko kwa epra moja stroke and na afide ka hu bia na se ko Press Herbal Clinic Friday and obehu woman sister comfort mineral water and the hwade mu na omni sister comfort mineral water and Abrusan Chrome Omni Sims Senior High School in the Ensherimu. Dr. Obrempon and Press Herbal Clinic in Namesni 0548 588 146 0548 588 146 0507 371 444. Press Herbal Clinic and Bidomu Presido anyone House of Fire and Anointing Ministry International Odi for Samuel Odi for Elijah Opoku Odi for Elijah Opoku on the comedy Jeffrey Subayano Usubia Modian on Tremen Mamponte Fade Yesku Jansen Hope Yawada or counseling na Femida Yawada Kosiada or Shansi counseling to be a topic na wonko or Nasueno on Nakofa Victory oil sa oil no manfo di ho dance papa timinia ohia bi odi for Elijah Poku Transier Counselor Yawada any kwesiada no pano ngotwe kosi awia no mi no asori so odi for Elijah Poku numbers ni 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 967757 JL Dankwa se baje shitoless mixture ne capsules also betumi ate best 10 kg says kosi 10 kg bosome ba ko pe no slim tensepa malaria mixture and so malaria na tete wo 7 days per na echo there's dang mixture so menstrual pain betu ase where the mixture capsules white atete mai whitey onumi na hotoa o say I'm ready for my man and afi FB melta mixture be melty fibroid menstrual pain ye for infertility ovarian cyst when FB melta mixture gel dankwa doctors na abin yepa omabin to be into Americanco onimide awo yarhwem to be omoda no ntom tentem amona mesa amde door to door now yare apusa ho ne mehwe ofie awo 0501434971 0501434971 am WhatsApp line here 0275142456 0275142456 obi omoda no kosa no yade nkan omo North Kanachi amankwa blocks factory chiro pe Kumasi Susanso ebe Lizzy
Hotel. Odi for back on for ye be se braguna samana su kom na so jemu asu kom na se dipanya nti se ne won hwe dipanya mpa so ni pa ja saman o se asu obi amra o se pia odu abe se bi o ba bi for kom for ye be 0243 134 535 0243 134 535 the WhatsApp line 0557 667510. According Herbal Center matuko ko du odia na ya according Herbal mixture stokman ulcer onum na to amode na kodum bi na afi ulcer menstrual problems typhoid hepatitis D if onsum kra according Herbal mixture so odi poetiti mai gonorrhea syphilis betu ase according Herbal ko na se koko mankani na tete wo omode ya na kodum bi wati koko bedwane woni si ovisi nombi e ma wontimi nyina so aye manpower prekope rheumatism betu ase na nyina fi according Herbal Center according Herbal Clinic ewo labor runabout asafu kumasi ya enwe yu beto no bi akwa bodin banyabi no no bi no jana asumenu India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace Abadika catches obia emra koda wontimi kasa na wontimi nantie enkuda wotu ase yefum na ato be wontafo oda no adwonso jisokrobo de enye be ma kitikiti ntimi nturo moni aneko gonorrhea syphilis otu ase na for spiritual marriage promise and fail galam say for monko wato nsem ntintan atwantentem love me alone obeda wonkwa India ya juma ya wada efiada meminda ena kwesiada ahinema kokobin 8 timu oboase kwa so ne signboard nipansa wi adamu pusa homa 0240 553682 0208 297 825 Nakab Pharmaceutical Limited amuna kofa Nakiman aba Nakiman a powerful blend of herbal of natural herbs a powerful blend of natural herbs to be a hebi oduma bache bustu a bema no magina nasopa mujanjire muche madijuma enumja rough ekoyi to be a enumbi bema won't be nyazopano ohia Naki man and our first Naki woman so oba modiana kojibati we a formula bia make kire unkwa obi osimeni atinka obwa koji Naki man obenya atinka pa emojina so ama wahie ura bia kama nakapin and also blood pressure for munumbi mama moja dia frisa ni pa ndafe nabita enso natural herbs timid diabetes balance sugar level no bia kama na fe tisa de so nako why kesia broso wan hwa be wuntem ya nako moja dia frisa ni tisa de so ma digestion eko kama dudu atu enko Garrison Pharmacy obenya bi so ewo Costa Pharmacy kejetia Lancer Chemist Samen Soboase na fe Dani Colinaka no so Ashtown beton Rubian Pharmacy bia no kwa abodin benya bi no anom bi na nyina siesie kama 0279 586531 0279586531 Prekase ginger gin na Prekase natural gin bitters ginger drink mishramo Prekase natural ginger drink and I say echo Prekase natural ginger drink obia numbi see kusibwa for mfani agro senza kakadrum de nema hodo awo no ewo suwom kama sisi hunam duapa every year tum say pine so obia numbi obia no monum bi de mode na kwaji Prekase natural ginger drink be sisi o boost immune system no and afenso mode babu nsani manko ya ese unumbie flu any cold ebitu ase diabetes hypertension pressure ni na be sisi o if you know question nso be no Prekase natural ginger drink na asiesi kama Joyan Enterprise na tu apeti Joseph Enyan good papa base agro processing farmer na Shanti region one no to be amode no ko jibi tu apeti baby akobudin di ya Prekase natural ginger drink and American farmer obia amo Abuja kwa Abresak district aye apia menka fi hope na be hu number ni 0547 503 147 0243 737 664 Kakuma bini so talata me sama kwaba ya lande na for Joseph Nkesa de sunsun dia chese no o ka 50 million otimi tuai very that you offer month mentia e na mo ye dan ye ya say yes ko ba bi fufuro ti ye ko ere na ni bakron say yes ye pedi ye get sade kolana ba no offer di funsioni na free tama ba ni nsa ye no ofomu nsuo na ye nom no ndi yembra na yempe ho mamra de enko nsuo no ye serebone fa kese de ya sala omesu ka kire o se wonyem no nsuo bi da mo nchen ba no fom nsuo no na obusa ayire no busa no ba no so de wono ko de oni o funsio kro a o ye ya ndi e ba na ampa yes bye
to sa be fara be papa ho nti e kan ma me papa say dey just say ono no nti me say nti just e pe obi a we komfo na say obi a wo ani ne ko hwehwem e ko nti ko so hwe ya no say enokre nti ende pe ne ma ne koi ama ne twa ye ne ho yan kama de nyina ama ne fa kama odi na te nyina se stra ne nine ne bibia ma bibia so still se kura afi na ma hu say aye west kura nti esa asie ne nan a ekowie kura na ne sanso so if so na we a benkuma if free benkum ne nan na ba ne san benkum if free ni fa ko wie ne nan na ba ne sanso so ni fa so sa se say de ne san benkum no ne nkaye ba na san be mandi o complain ne san ni fa so no so no didie de so say bia kan san so san ko ate se ne nan na e bia didie kura na den na pese ma o talata yo de kura na se kura na se de bia ya na etiem amanfo de omo ha eba ha ma ne ken media no ko bi de se ya na e ken media no kura ama mo ye ne kama ma omo ti mi pese ko mo hwehwem e bia fom so na omo ka no e firi me no ba ntem e ampa se nsuo ne na yes a na ka mo hwehwem ne me hu ba bi pote ya kodota kwa ahwe no mo james so mo se mo hu ya de kro nsuo na mo nchen ho nsuo da ye ken ye mo tise zia no e ho kra de ba bi mi tu ko en de nsuo ben enum pipe on kra de enum pipe bata me yan tu ko se ma fum nsuo bi a we na fum nsuo bi mo nsuo da ho etene na ne ye teme para ho nsuo da ho etene nsuo da ho etene obusa bana so nko ye bibia da obi otimi bu ni nsa no akoto atwe nsuo num da ho kra de sansuo no kra de men kai sensa so no kirisa mate ba fu yanko to ade na fe yanko di for Joseph Mensa ho ade ya ne se ujina me da capture ba fu ye ni chem unsa COVID-19 aba COVID-19 aba no champagne for ai shese ya nya no dru entu obi a sabe bi a gachi benya no dru a nyame ne beche nanso so ade ba ko nim se wakasa betima bo ho ban a ye di unya bi intime pa chew ya ohoro nsa na she nose mask upia bonti a hwe niam yi ba bi ni padom wo ya no otoso ho e de free honum na ye mbo ye ho ban na ye moa ye nua ne ono so e mo no ho ban wo bo ho ban no na bo nua so ho ban FM and afi Mastercard Foundation for and the sanctuary e de Ebremo Dominion Eba powder e wodwa so wunya me pa chew Ubapa otifie na ni afi wankasa betima bon ho ba bra covid onya bie esanse onya bia no pa no de agunsuhye nu anom anwumre obeda no de agunsuhye nu anom no ada enu anu no obi ho no mu a na prostate afi diabetes anase stroke unam yaw wachika se ni nyina uhia Dominion Herbal Powder amanfo di ho adanse ye nyina enu abi ne enonom na no pa wie ne anwumre nti ye ho dendenden ukwa asafo market Master Red Herbal bi ho apia dukan UST Nelsa Cosmetics ebu akwa Pure Liver Bar Asofua Yakuzeba Obuase Adumo Wim Heba Asante Mampon Sewa Heba Konongo Polena Esapon Asante Bekwai Transformer Pharmacy on the DSFM Division animu Adansia Sukwa God's Knows Best Center House Ubenyabi New Adubiasi Osufama Ubenyabi Uben FM Security Checkpoint in Swa Ubenyabi Domodiana Friend Page 0209 949215 0209 949215 na no makasa True Vine Hotel also amoduane papa modi the aduane fo de sebe otete aduane fo ma ye funu dia onto ka twene am wasa anajo kona ko pa aduane papa say banku tilapia moku ana se nkuruma nkwan ana se nkwa papa bi aponche fufuo ana se aduane be na wani ji ho emu amanone ana Ghana de ni nyina True Vine Hotel omo sha adwuma se anopa no aduane ye orders inti me pacho sabre craft from omo se o me pacho me pa aduane fufuo ombe ye bi dia bro sisi a no waje 15 cities pe eno baby awu bia yɛde faka ne de abro True Vine Hotel wɔn ɛwɔ ahojo nhyiae so wɔbɛn ahojo roundabout wɔn number no ɛyɛ 0205 322331 0205 322331 na ne True Vine Hotel mpanyifo akasa multimedia mpanyifo se wɔn da mo ase madaroma ana yɛda so ayɛ numeri unno number 1 nyame enkosoa na onhyirehyira mo papaapa na nyame adomo a
bibia ebe ye fine. Food Lover Special Fragrance Rice jaso yes sansa no kakra omo no eye one way where the mobile kwache dodo misrew bomodia na sansa no na kodwomu a no apes Food Lover Special Fragrance Rice na wadi bi sansa no na mo a edede abusua unya ana wadi ko na kopebi na niema ebe kama ede amount tie Alaska Star Enterprise #1 so distributors awon asante bantemu a eba no wallpapers ya ho na make am for ma wallpaper bia hu se wukrom a efe Alaska Star Enterprise and make am for e de ama wo na Alaska Star Enterprise eba no radio station television stations any hotels KJT market ya wudu wo pe wallpaper bia no ho na so do ani chi Alaska na ne nsa no adwuma efe keke o kuma se edum When Boss FM ni dim hwe mu obe Prudential Plaza anase nkran Tiptoe Lane obe Seke Mall. One number is 0554 114878 0554 114878 na woni wono atwetwe enkommo dago yenkomra meda se Mansambo for Kosibuafo, Brekum #1. Only for Joseph Mensa. Nana Musuti. Nana Memoir. Only for Joseph Mensa. I didn't assume Master Manasa and Yaleka. I put a obra. It's what the infume Konosha or Safronia infumiansa. Yabra Husampa, Yakwaji Pete Prebu, Yakwaji 50 million, Yakwaji Nema Hodio, Papasu Nyabi, but I can't number Basa. Only for a Susuma Diana. Kalan didn't say. Patricia Talata. Patricia Talata. Yaliane Hanan. A young idea. I'm Ramison if I know whom idea and Cobenkum. 10. Okay. Now, where the daddy be ye? I'm Ramison if I Bossman Cobenkum. 10. Okay. If I didn't bosom. Yes, will be a free safe free of my men if from a bush and more sense free hill. Will be nigh and a sow. Mamma Bush and Nabusium. Yes, will be a free matter different. A person who said, dear, what's a call and a friend say? Patricia Talata. A free mamma Nabusium. I'm Ramin Senifa. Papa side in a friend Cobenkum. 10. Yeah. Papa side. Now the couldn't free. Jack in a high crown. You got any video high now. I must say, about 20. I don't want to show. I'm going to show. Also, you can over here back off with a Gamma. Master Manasa and Yaleka, I put a obra. It's what the infume Konosha or Safronia infumiansa. Yabra Husampa, Yakwaji Pete Prebu, Yakwaji 50 million, Yakwaji Nema Hodio, Papasu Nyabi, but I can't number Sabasa. Odifo, a Susuma Diana. Patricia Talata. Say Patricia Talata. Yaliane Hanan. A young idea. I'm Ramison if I know whom I dear and Cobenkum. 10. Okay. Now, where the daddy be ye? I'm Ramison if I was my Cobenkum. 10. Okay. If I didn't bosom. There will be a free safe free of my men from a bush and sense free hill. Will be nigh and a sow. Mamma Bush and Nabusium. Yes, will be a free matter different. A person who said, dear, what's a call and a friend say? Patricia Talata. A free mamma Nabusium. I'm Ramin Senifa. Papa side in a friend Cobenkum. 10. Yeah. Papa side. Now the couldn't free. Jack in a high crown. You got any video high now. I must say, about 20. I don't want to show. I'm going to show. Also, you can over here back off with a Gamma. I didn't assume Master Manasa and Yaleka. I put a obra. It's what the infume Konosha or Safronia infumiansa.
ya bra ho sempa ya kwaje pete prebu ya kwaje 50 million ya kwaje nema hodio papa se wonya bi oda kwa na basa odifo esunsuma dia na kwala ndi say Patricia Talata se musa Patricia Talata ya lene han huhu ade amra mi se ni fanya huhu ade enko benko ten na we dia da ade be yi amra mi se ni fa boso enko benko ten ni fa ni abuso obi na ye na sa mama na busu na se na busu ye hwe be bi ma ti odifo epese hu sa ade na ha musa kwala na friends Patricia Talata efri mama na busu yam amra mi se nifa papa na sa na efra enko benkum ten ye papa na side na ni kono free dia ka nyina ha kwa ho yumba ni fidi ha nyina ha ma mi se obana usunti ade mo dia shewo o dia shewo o usunti ye ka mo na de dia tie for me ka che mo se Prophet Joseph Mensa min da o me se o pese wa bra bo sesa udi ye ka che o sa mpa wo so wa bra bo sesa Prophet Joseph Mensa min tum futuro mo ani na mama ho adwiri ti sa papa yi ho adwiri no samuti o se ni ho adwiri no sa na mama ho adwiri ene nka Bible ni de yi na ebe gyan yisu ka bi kire omo a omo hwe o ana omo motie ye Mary with Kasache Prefi Prophet Joseph Mensa worship Dominion worship them donc so de matini na de me pese me kana me shemu kwa le se bi bia la wochi kwananda kwan bia wonam se amo kire onya dadwin bia da wo so wo de chia awonya no odu no me se otutu anamo uti me kase ya tutu anamo men trust ne tutu anamo bla Prophet Joseph Mensa na yase ne yakopon be fa so ama wo so wade so esu bi esu bia wa so yo ma ko manjo Natural, no sugar, no preservative. Immune system drink and I can do dust and tis a one more. We not take cano and cassa. Yeah, can you know a non alcoholic? Natural, no sugar, no preservative. Immune system Talata obana za bema. What do you say? Oh yes, 9 years. Mfie enkono. Talata? Yes. What di kan o? O ma di kan o. Nkoda say? Ono kura de penny when you be 12 years. Mfie du 12 years. Mfie du mienu. Ansa na wo we. Ana we so. Na wo chesa, na wo ye den Talata. Emu atwene do. Na 12 years afi na wo che den Talata. Ana wo jadum ye. Ne ina na yankopon se. Wo jani dum ye. Den dum ye. Ne yan bai. Na wo twen kakra. Pepe. Wo ye olufriji. Monchom ginigi. Anas. All fall down. Ya 20. Afrukutu. Onyina ye bi. Pepe. Me da se. E ba ni se no yare. Oh. Ne wo no. Na wanyare nti me wo mu a no anadwubia no watasu pa no su ko da die say dim say anadwubia osu a
if say bia ope nufo na ere na yesa nti uma na osase na ante kakra na woduru say de ko tum school na wo ko school ya danajo enu say o tiam prakope enu say na say ada na say ase bibi efirisuru atana na ino so man fan ya say minim say bia wona ne yanko na dana na ebia ne yanko pim ne nan no oh wo ko school ba bia no complain ne nan no say eye ne ya benkum ne nim say ya agura man fan ya say kwa na ekosoro afide otim ba na woloko ade be ken obeko school nkura dia je say ye force na gode no ko talata asem si he esi ye bo my Sophia lie oda no ta su ono ta su na yunde no odi mfie sai ono nya be 3 to 4 years no super ti da otiam no na jo na sawia na jupa na bo sai na bo be na ju be 12 egoin ti ebo 12 bia no osu na osu bo 12 bia osu talata sa kwa nso ya time oh ne me time ne me use phone kura nti ebo na judumi no bia osu dumi no bia so besu bia kola bi wa ya no pesu ni me ni fan say bia esu no osu ne keke talata aya abo bisu sa odem otis abo bisu oh dia abo bia ya no metan hu say ne aye breku anadwo 12 no breku ni hu say sa na watch na asem ni twam ho bani ato aso wo te wiase mu nsem aye sunsum nsem mu odin headquarters say ya malaria adin sunsum asem na say aye keke akodai wo bre esi odi emfie nkono hwe a o se afi no nya emfie miensa ya abra hosempa ya kwaji pete prebu ya kwaji 50 million ya kwaji nema hodio papa se wonya bi odi akwa na basa odifo sunsuma dia na kwala ndi say Patricia Talata se musa Patricia Talata ya lene hana adie Emre mi se fa adie enko benko we dia dadie beyi Emre mi se nifa bosmenko. All right, odifo Joseph Mensah odaroma yeso so na ka chairman san nyame adoma Talata be so na mano aba na fe aha e ko ho ni bi wa ontimi nka na fe ya waye ni odifo ije nyame adoma se ne awaka no achina onfa ne mla mehwa na mede ne beto adroso ayi sa on semini na afrim ono abeka Prophet Joseph Mensah nyame ya adoma achina me watimetim tebu mbola junction ubi a ha ubi ada oso apeso yemu hwehwemu se yadle ubobra hu ano na sisi akra no the government mede ba ku bi abebom unse ye wasofo ni bi wo ho a omo kasa keke omo ni ani omo di hu no hwe omo hu sunsun nyoma bia nyame ya adomo a achina wo a wo ye sofo wo ye hunhun mu adwuma apeso hunhun mu ade ankasa wo peso hu se we eye hunhun nyame ya adoma china bra wow ba memenka but esa wo ye nipa wa akukuduro because hunhun mu nyoma hunu no enye ize nti esa wo ye obi a wo akukuduro Prophet Joseph Mensah my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 that's 0504 60 41 22 0504 60 41 22 wow bobra hu ano opeso ko anim abrabom so ntumi nko anim nyame ya adoma china fa bedame yale bi ti say stroke diabetes pressure obi a ne be ma wu obi a ne bema mu ayemle obi a wonwo ni nyina wo asam na opesa ode ba wo de bedam ya wo abeka nyame na meka Prophet Joseph Mensah mi wetimetim tebu mbola junction e wo Kumasi ha etimetim tebu mbola junction metena se juada na brada na mehwe nkrofo na the government enche bia nyame ya adoma Kumasi enche bia melanche e friends herbal clinic no okay enche bia melanche no wa ha nyina wo se yi enche bia na anonso abaso nti Prophet Joseph Mensah wo bia de bia ha wo bia nyame ya adoma china
my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0504 60 41 22. Prophet Joseph Mensah Akram. Yo, odi for Joseph Mensah Akram na mi aduma o se yemfa nya konko ne bi won mani ko ase pa hontuma to chantalata na busua bako na fe ko dagno so pa na ko da mfio was doing in famous ayara hosepa nti EWIASE mu nsem esi ha edamu nyina se nyame admo sabasate kan ko adwempa ba clinic and Dr. Akodi enkomo epacho we eyakom di nko bebo nyina DNTV kakra edade de ko so ba omodin de ko nyame akodo na ekom miemiem na nipa de sene nkasa na atete na ma fancy Dr. Chance Dr. Memo akaba Yankopadum, and disable Sabuba. That's Ramate. I didn't pass about in Kadaruma. Yes, man, you're telling send out Cataro. You're a children or you Mokase. I don't know about him and his son. Some of the Prophet is when I'm we travel. So we travel. That's say we are booming. Says yeah, mean to me, son, and your bias, booming said you and you're fine. And now you are all there to attract. So I wouldn't know you know traveler. I was a only problem. Simon is the Prophet Joseph Mensah. May cancel no more baby. Oh, bah, Prophet, I'm too dear, broken. My dear doctor said, oh, would you? Who bear their crown, I'm too man. Prophet Joseph Mensah, no was Obu ha na wasam na your problem on you who will come in for them now by a betcher. Prophet Joseph Mensah, Kumasi Kroma waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Mensah, one of the Bible, you so be ye a men who shall do TV from 2016 when I'm the Bible idea with the buy with the Aquadum TV, so good for you a copy. Masia, me to my brother, I can't want my stadium junction, Jarvis, on the Yaudan, and what they are Chicago Salvation School. On some year to my friends, Quisiada. Red, I shall be you. Then you fell a trap, some 91, and one will come back. We will cast some 91 7 times, but the other say the other was say. What does run upon you? Now you be so when the bunny and I be here, or your fan trial. When I cheat you, was my back on was we a favor oil. We need the answer while we are blue hand, some eye and a day. Sour, you will be sure. Who be again? So I want to some 23 okay, which is 7 times, and so the slab say I was Fianna say, what they are slow when you know some. Case that when you problem. Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 0504 60 41 22. Prophet Joseph Mensah Akram.